Si ta mai titi lo tinga ina nei le whanama ina wala vese ta avale, I le tu I saute sa e o melepone. Wa mai le 7 News e taton wina lo ta mai titi sala vele patola inga ala I James Cook Drive, ma Heatherton Road I Endeavour Hills, I le afole malu le taona le la. E tolu tau sanga le matua ma lo I le whanama I Dandenong, ma le abata avale na le veai e luasu whatau sanga le matua, o lo sosoani nei su e su e ngā leo leo. Lo vai e yata mai le 7 News se skuta I le vaenga le tupo I le whaala lave, ma o whai leo leo lo whai e persu su enga. Ua whautu e na fo I abata avale na ia whae tete, ma lama le onu sai I lunga o ala te tele. Wa vesele NDIS, the National Disability Insurance Scheme, se tasi o ana provider po stasi o company e sauni atu au unanga mo latou, ina ua maua I se porkalamele a current affair, nisi ngā yoinga whaapisi nisi ua whaia pe atu wina le au unanga I clients. Le au unanga le ale Coast Community, a mataina e Denise Clissold, ma fola I le sauni o le au unanga tautau singa I se tūlanga mawalunga, mo e iaia a fianga tu mawale soifua. Pei tai te tausanga nei ua whaero ai te suenga le por kalamerea o se tasine nei o nanga o pito whaale e tonu olo o iai nei. Whai mai o nisi clients al NDIS o lātou whaamatala wai una tuturi ese I lātou mawhale sa ano no whai o na o le le tatongi no rent sa te tau na whaatino ai le au nanga le company lea pei tai e le I whaia. Whai mai e o le fitu se lau wafe le tupe o le polo fiti lea company na maua I le tausanga tanuai. O lo whaawau nei nā le suenga I le amata upo. E lua sa polo walu tausanga o se ali ua mōria e leo leo, ina ufeta ua ina lo na whaamata ua sa talavou mai New South Wales. Whai mai leo leo e talitonu o le ali ua mōria, na maasani ma le tēne titi o lo a fie le mata upu sa pururima tausanga I lunga upenga ta whaairangi, au le ia whaafefe ana le tēne titi o le aia tuuina I lunga upenga ta whaairangi, videos o lea tēne titi o whaatino ni ngā yoinga le talawhiangai. Pu e leo le li lea mai Safety Beach e lata I Coffs Harbour I le tai au ana nafi. O morianga I le tangata na pu eina e au fia I le whaia o ni whasota inga tau whiusua inga ma le tēne titi, a toai ma le a fia I nei whainga, ma se tangata I lalo I forse fulu ono tau sanga le matua. Whai mai leo e au I mātua o na mātala, I mata upu whapenei e ono au fia I le whanau. E le I mawhai na tala I tua le ruas fulwaru tau sanga lea, ma na tūna I le whaamsinonga I le asona nafi. E fōlinga o toi tari mai company te tele lua le Mastercard ma le Visa I le whaamata watu le Reserve Bank au Stadia le RBA, leo lo lātou I lo ina le whaia o ni whaatapulaa I tūlanga o tutongi mo le whaongaino debit cards mai ia company. O le vasanei na fōrasi ai le whainga malo au Stadia whaapea o le a whaia se sā, pe o se whaatapulaa I fees ia tutongi I le whaongaino cards a matatu le rua wherus furuono. Mai wha maumonga wai loa I o tangata whaatau I Australia e o atu le tasi tesi ma le 5 piliona tupe e tutongi le tausanga I fees nei pe a whaongaina I a debit ma credit cards. O le whaamtalanga la mai le Mastercard Australia o tā ua I o loo iai pui puinga o loo au fiai I le whaanga I o nei au nanga e meise le toi whaafo I atu tupe po refunds mo le au whaatau e le I maua la tau whaatau po ni o loa. Wa mai ala tau ele se mea ta o se free lunch, po o se mea ai maua fua, mai whapea fo I laile la tau o nanga. O ta ua lao le a wha wau peo na ilo le RBA le mata upulea, ma wa tu ina fo I le whainga malo le 2 miliona, tupe wha o popo I le ACCC, po le Australian Competition Consumer Commission, e sida ai I nei tutongi ma se whainga e whai ai. Ua matua I le fia tangata au mau se tasi o taulanga I ngā taifale o New South Wales na ua whaelo atu le tatau na tutongina o paka o taawale I lea whaetu. Ta uele 9 News, o le whaetu le atu lata I Byron Bay I le tu I mātua le stete mai le to tere nisi au mawai. O le whaeunga ua whaia le pūlenga whaalo toifale a lea whaetu, o le a whaapipi I ai mita mō paka o taawale I le awala au tuanga I le taulanga, ma ua whaaleo ai le fia o tangata. Ua lipotia e atangi atiri le fia o tangata ina ua mai ale whaeunga le vaiasa taruai, ai vai ele whaaleanga ina po le tustusia e nisi o mita ia, pei taifai mai le pulenga Brunswick Heads, e mawhaia tangata na tārasanga mo se pe mita, residence permit, ma paka ai e taawale au no ma se tutongi, e te tau fuana mulmulta I le umi whaatapulaa mo le vaenga tonu e paka ai. O isi tangata le au mau le taulanga e te tauna tutongi le 2.5 tala I le aso e paka ai a lātou taawale.
Fai mai le so upo le council, e tele whaatanoanga na whaia le mata upu lea, au le wha mautuina le wha iunga e whaia mita mo le paka o ta vale. Tara nara Radio Samoa mai Australia. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai lea so lua anga i lea so sa. Mai leono i le tai au, anga i leono i lea fiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mawhitanga le aso. Susu mai loe le tasi valu valu o, Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Moi tu, amo. Whatalu whatu le whafonga tā puai ai mai se foi o le sila mai moa le pa ia maulunga o le atudu. I le whapoponga fo i le nei o le tātou polkala me nganga i fo Faiva. Mana tua fo i pe o na māsani a i o le drive time kaukio e momori o le kōwhani. A o le so o le ua tāua lunga. Ma nganga i fo Faiva o le atudu. Whaftaia i le atua i lona anga le lei o te mailo tau soifua. Ia, ma se malo si fo i o au au nei. Whaawau i a le au au nanga ma le tautua. A wā fo i a lau whafonga mai. Tāwalunga atu ai fo i matatou talafou i vai whanua. Ia me se fo i le au au nanga a le ftelenga a whonga mua le vai monga. Ia po le tōwha fo i a se umanu Francis Ioane. Wha moe sa manuia fo i le tai au. I le alawhai ma le malei fua mai o le atunuu. I whanunga le lei. Ia ai ua fofola ai le whala ma moli. Ma lapa lapa ma lo le sunga i le li awa o ia te vai meni malona au waa. Ia sa i mai fo i a tia tia. Te lenga ia whunga bua le vai maunga ia le o tātou penei i le nei a wauli o le astofi o le whatawhiti fo i le da o tiute ma Faiva sa ngā pāti ai le atunu o le nei vai aso. Ia, o lea, e le toe autalua le pa ia mawalunga o Samoa i le tātou tawhtolu, pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu, ia, ai matua le tuu ia te utau. O le au whainga ruenga, te tofi le atua, o le au whai te talo. Ia, ai mai se fo i o le whaafonga mai. Ta mamti nā mātutua o le atunu, tu asi na sina ma le lātou fo i tāpua inga. A māno whaaftai i le atua, ua tātou maua fo i le nei awanoa. Whatalofa whaapitoa lava i lau mālo, whaaloalungia i le nei fo i au auli. Ia mai le fo lau tau sila. Ua mā se elua ma le telenga le rumwenga, to fai a tele ai Edwin Puni o le take fono leo le Pacifica ma take tai o le Pacific Leaders Forum ia a o lo o tāpua i mai ia le fionga i le alori i afpulea i semi-fepulea i o le take fono le na o le Pacifica foi po le Pacific Leaders Forum i le tu pao Samoa talofa ma le nganga whaalalu ma lo se fu via te lenga le rumwenga
Tele ai e pun puri fio mai maliu mai ile mountain nei ole Gagaifo Faiva o Samoa. Whaafetai lava lei a taua o lau tō whaafu isa vea. Ia, ili nei fu ia havano ua toe whelo a maise ia le tātou lei tō nei le Radio Samoa. Ia le nganga whaalor fu i whaafelo ia tuai i le whaafong angalo tātou tunu le nganta i nusile nei. Ia maise so se vaenga le lalulangi. Malori so i fu maua. Malori fo le so i fu mbunria. Lagi ma o te loa e te pisi tele ia ma tele fo i o tu no o lau fionga i le te fono. Ia ai le o mawhai a, ia po whea ke alu iau ke kuri vai a, o e po e mai oi. Ona o le tā ua ma tā upo lea, tātou te tau muli ai nei, tele ai. Ia ai mase, ia o le ma tā upo lava lea i le Citizen New Zealand o tangata Samoa, ina ia tau una toi fo i mai. Mai ai se tala le lei ma le tala fia tau fo na longo puia li ia le aturu umoro tau sile fia. Ia maisi fuanga walu mamao. Awa o lea no whalongo tunei. Se manu e vave whai tau whalua le pili i le tai au nei. A le tātou te li tā pena ma a ngai atu i Wellington le mautawhona ma le Parliament o New Zealand. A le la o iei suinga o na uatalia ina le tāru sanga a le fionga le whai pule tuiono. Honorable tuiono le Green Party o na ia le pili le nei. Tau whaofi. Ia, lea la ua i ele swinga na ia, tala ia i le whaafonga mai a lea tunu. Malo, o le nganu lea o le fatil teimi le nei ma o lo whapea o na va ailo tātu o tunu, ia po lea le se ai le nei whaamui mai moni a awe, pea o na longo sile fiaru tātu o tunu, ia ua umai ia le amo uta, a le waru le amo tai, ua uma le tola ulonga mua, ia a lea ua anga ili tola ulonga luna lua, o ana nafi na manatu o le a whaiele tola ulonga luna lua, ina ua maua le reporti fo i lea le soa komiti le vaiaso o tōna i le ia taua ma le whaafonga mai, ia ai o se whaano noanga pe ana whai, e whai ana nafi le tola ulonga. Awai le aise avano e tate awai e maise le to telo le tato tunu na tongi maa ma tongi aso le nei wha moe moe ai pe o le fianga le na o lea ua mauti noa mai i laso ana nafi ma longo mai alo ia o le aso tofi o le vaiaso lo mo le luas fulfa lea o le a whaeli to longa pe la ona e sauno ia ua mawhai ona fitu na i aso ono le tau sanga ale sunga ia tena utu yon o ia tonu le ona pili ia e pe o le me fia la na wa yele ne yaso ka fa ofilesi of king o ta ofu ye fa wa maka ka penga ka mai o lo parliament e tapu ia le nei o foi se samo pe ngale la ka ku kalmo wa ia ko ngofo o le wa maka nga fa kau ai o le fa mo le tunu na li la e se ta wa o le ta fe lo il dei awa e pe o le tala le lo mori pe i mauta malawa ia o le tapo inga ta mamtina matua e le faingo fi la la fo le e fai mo mai ma fe lo ma te ta i o le atu no ai mai se le parliament ma o mai mo mori atu i mauta malawa i lau tau fa fonga anga o no tau si la fia le i le o me moni o lo tupu ma me o lo longo pu li i ai i le atu no o le tai o nei sa o fa longo i le sound anga Chris Hipkins o le TikTok le na o le leipa. Ia whapena fo i ma Christopher Luxon o le pale mia. Wa i oe a wa fo i sa te le whaitaunga mua. A le la wa i oe le pale mia o ai fo i o New Zealand. O le a vatu lana lango i le pili tau wha o fine dei. Ma tu le yatu se i o le whaitaunga lona lua. Sa ia ta ua. O se tu la fono le lei wa te tau o na wha moe. Ma faise fai unga le lei iai. Ia lea lawa sui le mafufau. O lona winga, e o lai fai taunga lona lua. Toe so o fo i ma le tui natu i le whole house. Pe o le komiti la leo le pare mene a toa. Ia mo isi fo i whelafla fo inga. Si sao no i nisi teu unga e ono tula i mai le baalea. Ia taua i se taua o le fola sanga lea ua e wha manino. O lea ua sao noa le palemi a o le taitai o le National Party. Mane tua foi o lea na mai le lipoti. E lango e le sui po sui wai tolu sui o le National Sales Committee. Ai le o le committee e whai ele whai unga.
Lea la ua tā manino le so. Ia Samoa tātou pāti patia. Ia lawa. E pei ona sila fia e ono vaenga whao whai o tono le palemene. Ai mo mia le whao ni vaenga whao whai. Ia e Mauti Noa le Green Party pe ona ia le tolo longa mua ono lantou le ia tu ono malo ia le pili le whaisa tātou whelo i le stonai. Ia ma le tai ia Chloe. E Mauti Noa le tu lai mai o le leipa e lango le neimata upu mo Samoa whaafetai. Chris Hipkins e mai se foi tātou sui o lo iai, pe foi na iai le maunga. Ia. O maoli, langa ua, o lewa e o kako, gafa mau kua foka, o foi sa au le lo, ile me ile kupo maori. O lewa koe la langa o tātou so tango, o isi e mafo anga le tula, i o sa iringa malo, ia maori. Ua whailo mai talatu ana nafi, e le taitai a Debbie o le ko-leader o maori, ua uma ona fiso tai sao mai, ia i tātou, ma whailo mai e lango. Lea lau o Mauti Noa le tolu, ai le lava. A o lea sa tātou whailoa i ma le act. I a David Seymour, o lea lana na leina whailoa i. A ua o Faiva o Fite li Lilo. Ai o lea lau o tau le mafu ango le tau o le na whaatou whala inga. Ua umana whailoa i ma New Zealand First, ia wawasa mana ia. A o le ngei kako ki kau whaalongo apo wheo i aile fina ngalo. O lea whau watali mai laksen, kako ki fie whailoa i. Ai ua... Wa vavala lata le aso e fai tolo lunga, kako kele i maua sana tala, ia e whaafitai o lea lau o Mauti Noa lono winga. E yelo te tonunga le antau ma le whaafonga la tulu. It's historical ia le tūlanga o le pili le nei. O le tele o pili abo members biol, e le a toa i ele lango. A uwa ai atu, paule ne o le pili o le a o le pane mene, e au whaatasi vaenga whaafai. Whaafitai le tua. Whawhetai Samoa lo to loto te tele. Le ai a seisi e le i ngalue a whaifo i le i moa se hawa noe whaise Salvation ai sa te talo sa a waifontanga. O whiawhianga le nao le tātou kalamele so le atau. Whawhetai. Ma lof te lei te le ai. O le si mea na sili na tā ua i a te one day. Ina ua sili le tangata sa whaile interview le li I Parimia. Do you acknowledge now that Muldoon and National at that time didn't get it right? Natali lei latsa. E sao. Ele isa ole mena whaia Muldoon le nawa I tau ai a tonu e inisi mafuanga a le taimile nei o leo tali tonu lava. Ua toi se I mai le pili le nei o le fina ngalo le tua. Ua sui te tai fast full lua tau sanga o tātou wha tali pea. E mawhai ele nganga o le tua, masa mo le taimile nei, o na ngā lulue ma taita I utu le mai. Pe o le nganga na o lau tiltile. Ia, ua on record, ia lea vaenga pe o ne saunoa, o lea ua sauno manino le taita o le national, wa o le taimile na, o Muldoon o le national. A o ia fo I laksen o le palemia. E manai ana saunoa, a o lea fo ki kau mafofau a lei ataua. Pole mea, wa kau fefe lakse. Laka e alu sa mole vai aso lea. E alu I o le fongu, ke le fo I lea alkung. I ke ua oso fa ia se anganga leanga. O lea, wa ngoko le vaa a ngi sila I o elo sa mua a o lumana ele fon tanga. Ia ele o nofo le lei anganga o lo tanto tunu. Mana tua fo ia e va ele reporti. Ele o amata ma ele reporti so a komiti I whaamtalanga fo I lea na fai ele fai unga. I le valulua. Na a mata mai ale taimi a o pulea I New Zealand, Samoa. E yeilo na tā ua le nā. O lea ua yeia le manatu e whaasa o le vaenga lea. A o le mawhatio Samoa. Na a maka mawhakia mai ale keimi o pulea e New Zealand ia. I Samoa le ia tau. E la le mena tupua nei tele ai. Na uma le tātou parimia ia Christopher Luxon. So o loa ma le teitai o le leipa. Ia Chris Hipkins. Na a mata mai nal forsanga le tamalo. Tau no le talune, vai pe wa mai tau mea le tamalo, ai o whalongolongo mai I tātou talanoanga I e whai. Tau no le talune, silia le luas fulu, ma le 2% o le atunu o ato na marere. Ona o le wha mai yonchi na au mai. Ona o la I le na wha tā whea ma tā whia, te tai o le mau le nā vai tau. Ma avatu I nu ese, whioti ai le toi fo I mai. Tau nuu le fasi o tinga male tangata valeina o le tama ainga ia tamasesi. Lea la o le taimi o le dawn raids, tuli e tai whau o le vaitenga o Muldoon. So o ane ai, mea o mani ni tano I Chris Hipkins. Whai mai le tato so ane ai.
Don Rates le male ave e sea loa o le tātou citizen le afe se lau valu se fulu malua fa se fulu lua tau sanga o tātou whaatalitali a o lea la ua ngoto le va ai ngatai a fia ato lono winga pe ia sa o lau matematenga ua alanga o le tamalo tau o le tātou tu maloma maana e moe mana tu natu ia lea la ua ngoto le va te loa pe ai ese me o mamafa i le finangalo o le ripalmia o lea ua tasi le mea sa o alaksen. O lea ua tau lona finangalo ai le i malanga i Samoa. Ma o lea ua tātou, o lea ao fia fo i lale tātou malanga i Wellington i tausa i le vai aso fau le i ataua. Ai moni au, e ye fo i male nganga whaaloalo. E manato le umale ngā ruenga le neima tā upu. Langa a fua atu i le tele o le puapua ngā ma le mawhatio Samoa. Le au mai le lipoti. Le fo sa no ia ia le te le pa ya Chris Hipkins le te le lango finau. Ia le fo wa tafal finalo. Ia ai tau ia le mai tau mea. E pe le te le se mea le e au mai ia le fa amnianga mai la to anga va. Na oe na soifua. Le ala afu antu le o to e anto se tolu afi. Ia wa ana fai nei i le fast food water usanga taluai. To tele na utanto tangata msalo Moses fulu afe manuia ia au fai langi fa se fulu luata usanga o ta ofili nei mata ia ai fa vitai o lewa we se tali la tamai o le simena ta ua nei le saunoanga le riparemia o le taimina tula i mai le leipa mana tua e fa lango tele ia le party fa le leipa ia i tatou Samoa matanga tatou moto le Pasifika sa tatau na fai se tali le taimile na. Io e atono e o ma le taimile nei. O lava le taimi. Manatua o a nga i le tau a fiafi e le soifua o nātou tamama tina mātua o lea a fie i tono le mea lea. A o mai fo i la pe limba i le sefulu tau sanga. Ai longa e maua se taimi o i la tau e umi e le soifua e tali e ni whaamilianga. Pio lala na leo tau tilo ai. I le si stage lela a mei ai. A pasia i le stage lona dua. Tu leila ia le committee so a committee le fale ma le mauta ato la whole house ato no i tau ofi atu ai sisi vaenga o le tatou tu o lalo ma le tatou olo ma au i nisi vaenga ia moni au i le vaenga le we saumana tu o foi na langa le nei mata au po le luafe ma le luafe ma le tolu pe luas fulu tausanga lua tausanga taluai ole wingo foi le atalo fai pe ana fai ele na taimi ole leipa sa tu lai mai pe ana fai le leipa ele na taimi ia le tali mo Samoa ona mo le lua se fulu mon tu sanga nei wa fai langi le to tele a fai foi le la we sa noa emanuia ile tulanga o le citizen ia ai man tu se fulu sanga foi fa to a mo la pension ia ai longa e moa lesi to tele le pension ia e fia se tu ai fa no fo se tu ta u tele mele o il tal longa e na ia no fo tala va ia malama ia matatalo ia umiro to soifua so tato wola e fina wina ia nei mata upu a tonu la nai te unga na ai tato te sa fa e tato te le fo ia tatou lala foi la le va today sidi ai le lua se lau afe tangata Samoa lo ye nei matangata lo ye o la to so tanga ya Samoa a tonu o le fai numera na em fai na tatou to tango au ye se taimi o le tula fono le vanga lo no tolu em fai ye ona to e mo le avanoa e to o mai ni submissions ia masi ilimo tangata lango ina le pili nei o le manino le na le fo ina sauno ia tu yono le stona i le ataua le fo ina o ye le tala le tata Chris Hipkins i tolo longa lona lua mai a pe fa pasia ona ye le o le tulanga le o felaflo fo ingal mauta por committee of the whole house o le vale na e mafai ona to e vatu wai sesi teunga amendment po supplement i tulanga o le pili le o tanto lo o pasia le vaenga momua ai le o pasia vaenga e lua male tolu masalo sei mai le ataua
le anga ia tu Wellington tātou awel wha momoina ia lava le lango amaia ia ona fisili le tunu a whai e manatu wa tātou malolo I malolo a o tele ai manatu lo foi fin ngalo le ia taua lango ka ua sa o me yo foi pelenga ele mai ka misanga you know ale a mai se pa fialu mo le terrified e ke fusu ali fulu lo ka misanga lo na winga o le fatua lo ba tolu yo a wale umale amut ale yo le ko yaso ngai momo la ye le si ava nolina e manatu a o foi le lua se fulu lima ilanto na fai submissions ale we saunwa ai ko ki lua se lauta tole ine o no winga o le si tolu vai fa la e maka mai ya makau mafau ai manatu wa lava le fa so mo me tu wa te tauntu lai mai Samoa anau e kako ke pai vai o kama ia kako angai mai ko angai mai yo o le si mea ta ua la nga o le na sauno uma i le pare mia ma le teita I o le vai fai o le pa le wa ta wa dia e ei pepa supplementary papers o meu amendments na one tu foi langa le sui tu la fono wa le repeal po ave ese tol tu la fono a le o fa mai restoring lo no winga toi fuatai and amendment bill lo no winga toi fuatai ina le tu la fono a te tau ona yeini te unga le tu la fono le la o te falonga tu nei talo anga le fionga le li parmia Chris Luxon fa pena fo ina mention ele acceptance e fa pe e tasi te pati a tola vai minoi mai tonu I sta pena mele supplementary paper moni te unga e fa pe o le ta hua le na fa mai le tala le parmia it needs to be a good law ia iai se tu la fono le lei io mai o la utilo to pay wa malue lue ia ngono le I also mai ia conceptions o le mea le lei o leva na tau na fai io le ia tau o le vaenga le ua tātal no ai pe a uma ia le tolo longa lona lua o loo iai le avanoa le ua fai lo mai fo tu yono fai lo mai fo tai pe o Hipkins ia e iai le avanoa I le teimi lea o le committee of the whole house e avatu ai se teuteunga e teuteu ele vaenga lea ai o le nā teuteunga e pau lanto e mawhai o na avatua ma mawai se manuia ale o le national o le New Zealand First po le act o le mautinoa le lango le green fa pe foi le leipa ma le ma te party mari ai langa le lava o lona wingala e uma lola se tofi lea ia wa amata na tauna tanto vai po le ale si ko inga mili fa fikai o le malanga laksi Samoa a ye se taimi o le pale me Samoa malanto Samoa le kaimi ngi le la to fe lo il malanga antu ia musu iai e tafal fina ngalo mo se teuteunga se kau fa la kele I lanto o lo anga va pe o le anga o le o pasia ai like titi ala to lo anga va tele la to mai le mo fanga ko e kala o inala fa mo se teuteunga po se amendment ia ai ka ki mai Winston Peters ma act ia ta to le nei New Zealand lo no winga tasi ya le tolu le e tanto te fa paanga ia o te lo se kirisi masima nei mo tato tu e ngata la le nai le fa pe o fair today o la fa fonga ba yo tato ai ngai Samoa ma le mamalu le tunu e le fa pe la auto sa valio na fa le anga ila ia le o le fontanga le chokam ai ma fai ona auto wo e tusi auto se tiro fo ila ia le limas fulu ono lea il injustice na fai a Samoa o le fa sino tonu lava ile pale mia o le pale mia lea o le malo New Zealand mai le ngata le na o le ei o mle tupu o le faao le na o malo o le taupulenga o le malo tele o Peletania ia faali pea o tatou salotonga ma le tūlanga e le whapea la tatou o e matua whaini solo te ai ia iaini vaenga la tū te mwhai o na whailo i la ngono tangata ma le tū whao le si vaenga le ia tau o le a mai ei I whautuanga ia a le soa komiti o le toe a iailea o le whaatalanoanga a tai o malo e lua government to government
ia te au sili atu le na ia te au lo o le tātou pisa ma la vea nisi pe a whai na ele whonutanga ai whai ma malu le tātou tālu sanga o le ala leo la uia tala no antu i le fionga i tamai tei pāle mia ma le malo Samoa. This is the time. This is the time. O lo tau teimi le nei. I tūlanga o petition o submissions mai si mea whaaftai fo i atu le epa ma le chapipi. Ai ei se teimi o le tātou malo lo tūlai mai. O le tau teimi le nei. O tau whanua leo le aluatu i eia laksen. E whai ei se tala. Laksen se ua whai asi pumo mo o le whai numela le ma whai ona te tala i tua. Whala wai tele ai. Pela ona iai i alu ma whanau. Ia, awa, o le sisiri matautia le nā le fo ina tā tali i ei le astona i whatasi matui ono. E iai mātua na soifua le vai teimi lea. Ai ua whai i langi le fōlaunga. Ai a la whanau o matu oti. O le alo la te wanga wa i le sao pe ana whape o la soifua na i o la tu te mam tina matua i le vai tau sanga lea. Pe stasi na vaenga o mea umane i tātou te tilo iai. Se mai leo la utalandoa ngai le mata upu lea. Lea la tātou fōfou malanga. Mani lawa. E le lau mua i Wellington. O a vea fōle nei polkalame. E whaalongolongo mai ei o tātou ainga, Samoa uma, o loa lalampapa o i Wellington. Gisborne, Napier, Hastings, Hamilton, Tokoroa, anga i atu i la loa i kala estete. O whea umolo i ai i a pūwhangota i o Samoa ma lātou whaalapopotonga. Tā pena i fōtou, tātou whetau i o il malai whono ma le mauta whono le palemene. Le fo i sauni atu au kilani, le whono fōtua, Samoa poto, Pacific Leaders Forum, whapena fo i le sau fo inga le mawhtanga, a whaife au so whatasi. Se a vese tātou o lalo fo i o tātou uso lo whafongfonga mai. Le ia taua e whai tau i talo whaasolopito le aso o lo whaamoemoe tātou te iai. Pifo ona tāua le tō laulanga mua. A o le neisa i ngā malo e le whaapito i a Wellington po Aukilani po Christchurch. A whai a olo i eili Samoa e yeilo na nganga ina ia ai mai le palemene o tātou a ngai atu mai tāua le whainumela ma le tō tele e sila fia ai e le palemene. E le male nei mata upu i o tātou tangata. E iei le tūlanga e wha ngata le whainu mela o lantou e mawhaina iei to tonu o le public gallery. Mai o le au malanga au kilani o le fōua ave le tāusanga le loe wha maua eni no fōa i a mauti noa. Ia a iei fo ia le banquet room e masani o na tu iei a TV te tele fo i le mole to tele. A o le mea moni, o le set ngā malo Samoa le ataua. E leise si e le fia iai, o aso e mana tua pea, o ai o le tātou tunu i au kilani nei, tātou malanga, o ai o le tātou tunu i isi vahenga, tātou whailoa i le palemene i la sotofi o lo momo. Ma lo whaftai ta bua tele lea vahenga o tāo e pa ole me. A kelingi au kupe alo whamai se me sosoni kongi e kako pasi. Ole teimi nei o whanau whai pisinis. Ya, ai. Tau mātou tu alalo. E mānei a fwoi wā leo, e mānei a le tātala, e tātou te o. A o se mā moe o se le kauranga, se pasi e malanga ai. Ia, o le nei e tau wau maa. E sila fia fo le tātou tunu, o le ale ngā luenga ua whai o tātou le nā. A iese vi inga fo i le tua. Ua ova ma le lua tausanga o tai a lalo le nei ngā luenga i fiso ta inga tu yono ia ma le tāwhatolu e pe o na saunole i antaua. Se yo ina ua wapuna i lunga le mata upu ina ua o le tō laulonga mua. Lea la ua waai ai lo le tau whai ngā lulue. O le suenga o tāpenanga o submissions. Ua tele le teimi, ua tele foi e nai se leni, a o le nei lava e tau mwhai. O tali ngā malo foi a lei a taua, a iei se teimi o na mamate le o le tātua tunu, i le tā ua o le tani ngā malo. Ma o le e whaatali le tani ngā malo, le National Labour ma le te Pāti Māori, ua tali mai, o lo sa ili se teimi a ngai mai. O le whanau nonga, i tātou whailoa i aile i o le teimi o le Committee of the Whole House. Awa o le sinama no e pulu ia e teu teunga. Iha, wa amata la o na tau le aise sua u le kate pe o le wha amtalanga ai a whai o loo, i le anganga o le tātua tunu,
ia u whaatangisia fo isa o tō fisosangi, a tātou e kālesia, tātou mawhitanga, ia o nuu fo i mawhioanga, o wai fo i li tamu whanau Samoa, o iai se tamau ainga, ia wale malmativa. Ai fia o lava le tātou solo po le tātou au malanga, i la loi i Wellington, i le Parlemene, i le tōla ulonga lona lua. Awa a le pasia le tōla ulonga lona lua le atawa. Muta i le le mawhai la o na tātou tu tia ia whape, uma le lipoti, leo wasau no mai ia laksin, le ai ia wa ai mai lava, o lea tātou tino nofo atu. Nā lia lava. Ia, ona o mai leo lau tala noa. Mana ia fo ia toi poto tasi sa boa i se taimila ta mai, o leo e le wha moe tātou te whailua i le aso lua. Ia, sau doa ia le tūlanga leo. Ia, i le whaafonga mai le tātou tunu e pe ia fo i ona watu le saunoanga le a tau le ngānunu e o le tāwhetolu, le tātou whonofofoutua Samoa, le mawhitanga so whatasi a whaiwhau Samoa, ia ma le Pacific Leadership Forum, e mātou te tāpena ai mo oi Samoa. O ai le Samoa e fia malanga, awa o aso o le a mana tua pea. O lea e yeile manatu o le aso lua o lo mua. O le a to e feilo a yai i la tau e fia malanga, i o le falo Samoa le no fuanga o le tātou konsula. Leo le a whaatulanga i nā whaamautu wai le tō tele, ia ai o le teimili nei, e le tau fia, lo walau mai ale i a tau a pe walau fo i le teitei whono le whio anto whilau te stani. Ia po tō whafo i a matamua lapa, ia o le sui whailo tusi, ina ia whaamaulu suafa, pe ono whailo antu, o no foi te tonu o le public gallery e whai ele Parliament, e whaatapula i pena o se lau tōtu fulu ea. Keimi o kai e kōn Parliament, e ere koe sui anu fo, o ea whai anga anu fo. Nā o whai titia inu fo o le Parliament. Anyway, ia, o le aso lua la i le vai aso lea. O le tau le tūla e sifulu. Ia, te masaini o fontaga. Ia, le lei. Ia, o le a whai pēa ma longo pui ali. Na pauna o le teimi tātou te whailua iai. Awa o le aso lulu a kaunkaku o. Ia, aso lulu. O le teimi o le tōla ulonga, o le iwa le tae au. O lono winga e valu le tae au, o tau o ni tātou papai o le Parlimeni. A whaila e wha moe e moa le valu le tae au. Ia vanga nā o se waalele, fui le tae au, au te loo tātou pasi. Ia e alu le, i tū lao le aso lulu po le au uli po le po. Ia malama le tae au, o tātou taunu. Lono winga leila se si taimi e whaamautua e lo malanga, ai te tala le avanoa. Tātou whaasoa a whaifo e te, e loa, e alu le tupe, le alu le lo, ia mamia pena, lono winga. E ono iefo e sina saonga so soani, a o leua ngā lulu le tātou komiti. Mahalo whaafatai tele lava tele ai, ina o mwhaio na maliu mai fo i lau tō whaama tā whaasoa o whaafonga le atunu, a wai peo lau whai atu. O le whaafonga mai Samoa, tā te le tā pena, tātou te le tā pena, se mea wha le tonu mo le atunu. Leanga o tātou o awhi au, wa na o ni au auna. Lea o ngā e tau mawhai e mo mori le sāwari, ma toi mo mori atu fo i a te uto o wala o whaafonga anga. A yel Samoa o lo lava le sere ni le tanga, ia pe fo o lo lava lo nta bau ainga. Au re ingalo ia te oe, le tātou fontanga le nā ile aso lua o le vai aso fau, o te muri le nā, ia ma wha mautu ai. I le moto Samoa, i lato uma o le amalanga. Nei, pa usisi paenga ia tau, la fo. Le vanga tau a leo e sau noa i ai, o le tongi o le maa, ia pe lafo aso foi. Wa o se fa mo o le amana tua pea ma o le tulanga foi le nalo tanto tunu a fai no malanga fa fitai a fai le fai no malanga ai fai no so ni sine seleni a wal ta penanga o pasi ma le anga ila lo te lele na sao pe lava anga i mai ai lo fa mo le nei ta penanga ya ma to te lia ma le anga fa fitai fe lo ai le tanto o malanga ile aso lua le vai aso lo mo te pena aso lulu tanto a matanga ile lo ia te tala e le Parlimeni ile stofi o tanto tonu i Wellington. Ia, ma lo lela a whaia mo tu inatu. O le telefoni lea le te lenga le muanga tu ia e te wala au iai pe a whau isa so swani o lua tasi, ono tasi valu o whalua. Te whafonga le numera na te li ai o lua tasi, ono tasi valu o whalua.
o te loe tō tele nei te mam te la mātua fia o. Ai ono ua ngase. Ala ia la nei ala tō fisosoni au mai. A numera lea le atou sa vea. Wa lela tātou whaafsanga i mōresi tolu i tū la. Ia matatala i fo le tātou leina i se taimi. Whaali e fo i whina ngalo le atunu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Tele ai taile ulu moenga. Whaafitai tele lo sao. Ia, ma le lango pea, na tala iti mea, o whainga i mea. Wa makanga Singa, awa, kula ulu, ma ngumi pa, ma... Whaafitai le a taua mo le, tautua matawela le tātou le tio Radio Samoa, ai maise le Paul Kalame Gagaifo Faiva, leo lo longa puia li ai, ai maise le tātou sa inga malo o lo whaatinu nei, ia, soifo ia mo ia manuia. Whaafitai soifo ia mo ia manuia foi. Le nā Samoa, o leo to sfuma 5 minute o na tale o le itu lai 5 ya la se atu o tātou whasalonga inisi o tātou whasalonga whapesinisi ya whapenai fo i mā tātou talafou i vai whanua ya ai tāwa lunga e fo i male talanoanga male whasoa male tō whai a tele ai talenga leo muenga whaafitai manuia o Faiva leo ua ngā Gagaifo i le nei fo i aso tofi o le whaatawhiti o tiuti ma Faiva o Samoa. Sui,
tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa na tofia ele atu a Samoa ina ia pule e matai aua olo na sua faua vaelua ia tetea ai mani no lava ole mata ole vai ole a ano moni uale toi ai ni matai Samoa lo tafa avaelena ele ole tino a ole anganga tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa vai wasese ona fili sui ole fono sili ina ua malo le leilo aingilisi oisi fo Poto ile ingilisi ele aio se fa auta uta Pele o tafa ingata e alona I una Samoa lo tafa avaelena ele o lezino ole angana ole tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa Samoa lo tafa vailena ele ole zino ole anganga ole tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa ole atu maule manuia mo Samoa E tupule mawhanawhana I le taunu mono. Ai matse le whātuatua. E a awhia la mona. O whatuwhatunga, I upu, whati, malangona o pesenga. E mamoli atua I se whiau. Se loto wa awhia, whamangalo mai ita. Se a inga ua toi whatasi. Whaafeta yelo whanati a wa taulo ai. E tu manua e le tu longo longo. Momoli atu e sabili uleo a o e whaalanga. O talama ngangana wa elia ina ile ala aiua solia o tofanga Suinga ole la lolangi
Ia, toi whatalo whatu le ngā Gagaifo Faiva o Samoa le nei fo I baenga o le auli o le stofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva o le nei fo I vai aso sa ngā pātia I le atunu. Mori atu le whaamalo I ngā ruenga o tiute ma Faiva lo whea ngai ma Samoa. Mai lava I le tai au le ngā ngae o le la, a le whai fo I ma la usu le atunu I ono tiute ma sani, ia o nisi fo I e tāpua I pēa, ia ma po le fala, ia o whea ngai I alo matama whanau o le atunu, ma ona Faiva ma sani, ha malo le tāpua inga ta mamtina ma tutua, ta ua le mata upu sa ma talanoa ai, ma whaasoa fo I ma le talenga le muenga po le tau whafo I atali ai Edwin Puni, le teitei whono o teitai o le Pasifika, po le Pacific Leaders Forum. E se teimi o toe a apa I ai ma pai fo I ai. Ina ia wha manino a tili. Ia me se fo I se teimi ta tala le tātou leida. Mō I lātou. Ia. E wā e mawhai fo ina wha atu motua I ma le lisi o tātou. Ia o le a fō. E malanga ila lo. A walau tapo inga. And ladies and gentlemen, this will be a historical moment in the lives of Samoa. Le tātou history, New Zealand and Samoa's history is a very sad history. Mo I le talo. O se tala whaasolopito whaanonoa. E maisi teimi e mātanga. Ona e tāua te lela whaalongolonga an lela. A mele na sao no ia Chris Hipkins le teitai o le leipa. Me umana na utala no atu ai wa fitau sanga ma le tele o aso talu mai le mata upule nei o le citizeni New Zealand o tangata Samoa ma le afev se lau luas fulma le wha. Se yo o le afev se lau fast fulma reiva. As sila la ye. Samoa has always been the fabric of New Zealand's social life. And its history is a very sad history too. And if you think about it, Taluna ship arrives. Le va le talune. Me o mai no tau tala tuai le lava yasu. Ma le neifo I vai yasu. A le wapiki mai ele titai o le leipa. Chris Hipkins. Ioe. O le ua ia sao no sao ia I le maftanga. O le urungari ia Samoa mangiusila. O le upsao le na. Le urungari o Samoa o le kengi. A o New Zealand, o le kamalo, fasiava. E vai, la uatu, le wha mai, ma le tau nuu o le vaa o le tālune, le ana siria le lua sfulma le lua pasene, tau titi tasi vai tolu o le atunu ato, na maua le wha maioti, ma mali li wai. O le ise teimi e lesi le pu o lesi, ia tu unga mau. Nala fo la na la lava fa mawina. Ele ngata I ale sa o tafa ingata o ina I tafa o vai moso. O lo ia tu nga mau te tele nei o lua na eli tu lo fa fonga le tunu ta lo fai na yo tatu ta mamtina matu. La la mena fai, le se mena fai ia. Na o fato e senga ma fa sifo ele ai ni ai le ai se winga, mani mea na whaia ia Samoa. So o atu ai ma le whaata whea o teitai o le mau. Whioti ma tanu inu ese, e le I toi fo I atu le to tele mana tu ai ia tangaloa, mana tu ai la waki, namu la ulu la waki, mana tu ai le I ataua, ma le to a tele o I lato, na wha aunu ua. Tuli whata milo, masu I whana, le maua Samoa, ina ua so sola I uta I le vau. Nofo ma mafu fau iai. Ai mese o tau matutua lea wo o le tau sango le valu se fulu. Iva se fulu, o lo to telepe o tau o lo soifua ma maua le soifua manuia ma malama lama I nei mea. Ea, e le whaingo fie, o se teimi o tala sili o na whaano noa. Nei ulava na whasioti, tagata vale, e le ngata I le fionga le tamba inga ia tupota msese. A e se fulu ma le lima fo I isi tangata,
na malili wai ina ua tamo mo e atu e o popo ma pui pui do lato wali. Tasi le nā tala whaasalopito, o lewa no pese pese ai. Ai maue le malo lo tu lai mai nei wa o mātu se whai ngā malo le fast food mon tuputau sanga wa tuana i atu. Lea na o le fionga lava. E le tama ainga tamasese na tu malo, mamaliu. Ale a tātou wō i a tātou telefou i vai whanua. E le umba, e whai e i pēr. E whaatara whatu se whaapoponga o tala mai aturu e mamao ma le Pasifika mo le nei asa tofi. Momo atu mai se sae tu tonu wa yeini mori mau whaatua tuaina o lātou di putia wa yeini fuafuanga Israelu e tali atuaide o spainga Iran sa whaiane ia i lātou i le amatanga le masina nei. O lea mori mau sa ia whaamatala ia whaamatalanga de CNN mai manatu fo isui o le malo a Amerika e iwi na tupu leo spainga e le i whaia le palota le malo tele mo le saidi o se presidente. Nisi di poti wata wai o lo mata i tupe a Amerika ia whaamautinoa e le whaatinoina i Israelu se whainga e uai ina a fia tangata i kasa i le fia tau sasami ma le lapo mea ai. Lo whaawau peo na whareanga ina vaenga o le panona ma wa mori mau maisui o le UNICEF wo o i le whasalau wafe tamaiti mo le ini a inga ma wa whasi o tia fo i le pule nu o le tu i se sifo o le panona i oso whainga i le vasa nei. Whaero fo e le pāremio Israelu Netanyahu o lātou e te tee i le tau fia o spainga whaasanga i le vaenga le Hezbollah lea e langolango iai Iran. Mai Lucia wala veina mai se li Lucia sa tapta fea i lungo le sami i se tama i waa mo le ono se fulu fitu waso e peo na wha maonia mai e leo leo i le atunuu. Uno na uso malo nā tadi ina maririu i le wha lawe nei na hawhai nailo lātou waa a o le ua whaasao ina e whaaspuruono tausanga le matua o Mikhail Pichawen, ma ua whaeloa i lata mai a leo leo, na lawe ina mai lea li i mai le tamai waa sa whaatafta wheai, a o loo sisi ai se fu ala numumu. O le o ngā sami sa mawai o se vaenga o le Sea of Okhos, ma e le tu i se sae o Lucia ma Siberia, ma masani o na malulu le vai taule nei se iau o le masino mati. O se tasi lea vaenga o pito i malulu i lea fui a tunuu, ma o lea soiwa au kuso na anga iai lea li lea masio na uso, masio na atari e se furu lima tausanga, i le vaa e peo na taua, pe ita ina motu sia so otanga, ma fiwa i e sa ili. Whato ato e vai e nisi o au Faiva i lea so se furu wha o ke topa, le wha e tū lea, ma whai ai loa su e su e ngā leo leo, ma le au lawe ai. Wai mai e mawatu ua matua i tinga aina lava, a olo o malama pea, ma olo iei nei le wharamai, motong tinga. Mai le Pasifika i Malaysia, o suyo se tasikulupu o tangata e au fia i se talitununga whale lotu, wa lipo tere so watu ua ia le sawa ino tamaiti, ma le whaia iei o winga mātanga. O lea kulupu o le Islamic Global Ikhwan Group, wa nginga i whaasaralaunga whaapa maloa lātou whainga, ina ua lawe ina e leo tamaiti e whaasalau ma le lua, ma salomia sa whaia ieni sa wanga i nofuanga i lua safulu na tausi ai. E se lau fitu sutasi i lātou na pueina leo le masina taruai, pei taia o maile teminei, wa wha o popo a tiri rea numera, ina ua a tiri ariari wha mtalanga e wha tatau i tu inga, wha sanga i lea kulupu. O nisi tu inga o ta uai e Yesu i wha la patonga leo lo lātou abe wha maru sia tangata, ma wha whai ngā ruenga ina leipa, ma whaia iei wha matau. Mai o tu ateno i lātou wa fia i nei sa wanga, mai le vao le tasi le tausanga ngai i le se furu fitu tausanga le mātutua. O se whairo inga matu stala le vasa nei te ina i le lo ia le kulupu lea, i atua inga uma, ma ua tāro sanga i leo leo mo le whaio se su enga tala whea ngai. O le ripoti da tamai le BBC le so o tā uai, bo o i le ono sa lau 2.5 tamaiti walawe ina mai nei su enga, ma o lo sa i dia leo leo le fisosoania le Interpol i le nei mata upo. Mai Vanuatu, o le asa se purulua te sema lea o le tausanga nei wa whaatulanga e amata i whaamasinonga whaamalo mo le amio tonu o le International Court of Justice i le mata upo Vanuatu lo una i aiste te whaamautuane a lato mata whaioi whaalitu la fono e tari atuai i suinga o le tau ma pui puia community ma ale ale.
Mo se taimi umi sa whaalongo i nai pēa atu moto le Pasifika a awhianga o ngaonga le tau mo na suinga e o lawa le whaatupula ia o le au whai o a wha maadorosi ma le si tio le suawa i sami ma le whaaleanga ino ele ele. E tolu i tu ai ngā whaalawe wha nā tura ia e manatu le whai ngā māloa Vanuatu wa matua ia a whia i o na tangata ma ua fuafua lao le aso se pururua leo te sema o le atu i nai wha maunga o whina ngalo wha adia e se lau na whai e le nei wha ataranoanga ma lo ave iai ma le lango a isi atunu e peo Papua New Guinea Vanuatu tu valu mawhiti. E manatu le roi e Siria Vanuatu o le nei tau mo whainga lango whaatasi e isi atunu o ia le Pasifika o se la asanga tāua i le wha mautuina o le saunga le mua tangata ma lātou wanganuu ma e tāua ona o se finangalo le wha masinonga lea le ICJ po le International Court of Justice e mawhai ona wha tūlanga ai nisi tūla whono fau wha wau malo wha tatau i swing o le tau ma puipuinga o ai a tatau a tangata a to ai ma le whaia o se wha tatau ia i la tau e fia pea e wha leanga le siosio manga. Tala muri mai le tunu o ni we wa ngā tunei le tunu o tali malo ia na malo wha alolongia mo le wha manatuina le 5 tausanga o lona pule aina sa oloto o lona tunu u wha tasei ma le wha malunga New Zealand. O sauninga wha manatu le a whai malanga tuele ko wana Sili o New Zealand, Dame Cindy Kiro, malona tuarua Dr. Richard Davis, e whai masui o New Zealand i lea wha moe. O ni we wa pulea e ona lava tangata, a o se vaenga lava o New Zealand e pēna whaeroe di potere Radio New Zealand. O tangata anu o ni we o Citizen New Zealand, whaatasi e fo i malea tukoki matu e lau. O lea whaipse lau fitu sulfana a mata whaatinoa i lea whaatatau le malo ni we, a o lorua i teimine o le malanga atu o le kōwana i ni we, ma le a whaiaisa na saunoanga i tangata o lea tumotu, ma taitai o le Pasifika o le wala uria i le whaamanatunga o le pule whakamotu i a po le Constitution Day ani we. Tala ia le Radio Samoa, mai i atunu e mamau ma le Pasifika, mo le nei fo i asa. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Toi whatalo whatu ia le tātou porkalabe le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. I le nei fo i vaenga o le tautua ma le whaua ina ua 1 minuta o lewa te daily tūlai lima. E pei ana o folfolatu ma whailo fo le whangati e le teimu o sola. E aise tae au ma se lao lao. Ia la mātou whailoa i mtama i ta i lāle le tele. Mai i le tātou wa onga wa whaingoina o le MSL training le na i se ilino whangale i manukau ele mamau le taulanga whaatau i manukau. Ma o se tasi le nei o a onga ua tō tele i lātou o lo o au tau i nai. I lātou o ese mai i a onga tūlanga lua, secondary schools. Mo le toi whaale leia o lo lātou o to mai o anga waa SAS teimi i ono tō whaafonga mai lea. I lo ui tū tauanga vale, ia ua alala mai ai ia tama i ta i lāle le tele o le tātou MSL Training School, ia po le Training Academy foi, i tafta whanei o le tama i ta i a Lina Vaimili, ia whapena foi ia le fionga i le taulangi ia Tofa Doreen Tauawhanga, ia leo o mātou mafuta i le fiafile nei. Hatalo whatu, pa malo foi le saifu manuia, ia ulua sunga i tamaitai. Ia muatu i le tamaitai, leo Lina, ia ma whailo foi lo na swafa, ia whapena foi lana tautua, po lea foi ia se tūlanga o lo o ia umia, i to tonu o le a onga le nei o le MSL training, le taua, o le motivation, success and leadership. Sauno Lina. Sauno. Whaftai mo lava noa ta alofa lava, o lo ingoa o lo Salina Vaimili, o te sau mai le nuu o leo waa, vaiusu, sa poe, whapea o Elise Fou. O lo ngalue nei i le MSL as a student advisor, po o se fau tua i tamaiti haonga a wāni, le pelengina o lato pathway foi o lato haoaonga po o le tausueina foi o ni ngaluenga. Whaftai. Nā, lo whaftai tofa, lo whiunga le taulangi. Ia, whaftai lava mo le avanu, lau sunga savea. Ia, whaatalo whaatu i le paia o po le atunu upele o Samoa. Ia lau. Whaftai lava mo le avanoa. Ia, o au o Tofa Doreen.
vaa tu ia ta wo fanga ia o te sau mai la fanga ia o nuu mata ngofi o sai pipi savai ia ma vai e sa fata mamao ha ele mamao kele ai o ole o se tasi o whaia onga i le MSL training o te o lea foi le retail level 2 in te QA le retail ma le customer service ia whaftai mo le avanoa. Ma lo whaftai, o lea le umi lina talu na e ngadua i le MSL, tātou tala i fo le whapea. Ole a tasi nei le tausanga talu na o ngalue i le MSL training. But overall it's tono le education sector. Ole pea ma le 5 tausanga o ngalue i it's tono le in this field. Malo. Tofa? Yep. Wa fo e bale tausanga. O tausanga ma sina talu na o ngalue i le MSL training. Ia ai o le education ato fo ia o faisina umi la ititi. Malo whaftai tāua tele and trying to establish the background of this service and this academy o wai tāua. I le whalongolongo mai. O neia onga. O lo ngā lue ai i a li i muta mai tai o le tātou o tunu. O lono winga o le pule fo i o stasi o Samoa? Le ai o le o Samoa pa o le tele lava o tangata whainga luenga i tutono o mato company o Pasifika uma. O Pasifika. O lono winga fo i la o nga uma o mata upu e mo le whato sina ai o tātou tangata atu motu o Pasifika a awhi e Samoa. Sālei. O lea lava. Malo, whafta. Ia, la whatu ia te urua. O lea onga. O lea le lātou mau, tau ave, ia. But what does it stand for? The motto and the theme of this school? So MSL training, Biona Isau Noa, it stands for motivation, success and leadership. And that's really who we are. O mea umalava nei e mana o mea e tātou, po tātou whānau, po nisi fo i o whia onga. E mana o mea umamea ia a wā selu mana i manuia mō tātou whānau, tātou ainga. Ia whapea no uma e kālesia. Malo, paftai. Tātou o e tala le upu leo le motivation i lona winga wha Samoa, o le whao Sofia. Yeah. O le anganga fo le e unai, e una ia, e iai le nganga fia tau mawhai. O le tātou o e tala le upu o le success. Lina? So success o le pe o le se manuia. O le manuia lea po whaatau no unga o mea na e nau ai, na e tau mawhai ai. Wai o male manuia. Ia, ona peona ai muli ai lea o tātou. Lia lava. Tātou se e le upo le leadership. O se tulanga whātei tai po se tai inga e vea ai o se tangata e whātei tai ai isi tangata. Saudo isi o lua le lua whaawinga i nao le nāmai. Ia o le leadership, o le peona e whamai o le tai. So o le mātou ia moto iai o tamaiti po students o le au mai te tono le a onga le nei, o le mātou nau ta inga ia a vea mata i ta i le lumanai. Ia na only for mo te tono ni usila nei, ia a oni si fo ia tunu e tōwhia ia i la tō mo le lumanai. Historical background. La le umi taluna whawai le nei a ngwau te lo, whaisi umi tele o na whai a wāleu ta watu. I was a student there in a broadcasting school. Oh, wow. Auto o me fo so ye records on tamaloa. Yeah. Ta mo tele. Yeah, sa no ile historical background. Yeah, ma le taimi na whawai mai ai la onga. Paftai. So wa ova male lua se fulu lua se fulu male 5 tausanga talu ona matalia lea onga pena na found mai ele nei a onga o lea onga foi o lea onga nga found mai from a family o le ainga ina ua ele nei ona li taia ia po ua wha vai fo ile tina ia awa tu esea ile tama ia o le taimi nei o lo carry on e le la whanau tamai to alua ia Rob McDougall Roberts CEO. the CEO and
le COO o le company team nei. Malo, tātou se e atu, tō whia nisi o iai le aonga le teimile nei. So, o le taimi nei, o le tausanga atoa lea ona fo'i o le taimi lea le nama ngā lue nei te tonu o le MSL. Mo le nei tausanga o ai atoa, po se mea i le lata i le lua se lau, ta maiti wa whaau o le nei tausanga. Madi e lama. Ai fia ni courses po o ni mata upolo o ina i lea taimi ma lea taimi wau te loe tele. E iai fo i ma le vāngol hospitality and tourism. O hani si courses o lo o tau ina i taimi nei. O courses o lo so e ta wala ve mata o le vocational pathway. Right. So o courses o lo mato whaia le timi nei o le hospitality level 2 ma le level 3 whaapea le retail level 2 ma le level 3 which is o lo o o Iaito whaitotonu ia ma le intro to police police prep lesi mata upu ia e ai fo isi lesi mata upu mo tamaiti e taula leo le Thrive Hive police supported learning mo tamaiti e ai mana onga whaapitoa. Right. Lele, ta ua tele le whaafonga mai le atunu. O le a la le naunauta inga o le MSL malau tau whalaputonga po le a onga le nei. Mō tātou tangata Pasifika e maise o tātou tamaiti o ese mai i a onga tūlanga lua. E le i le lei le NCEA level maisi mea whapena. E tā pena atua i toi o tawina ma ia wha lelei a tini o lātou wanga wa mo nisi ngā luenga lumada. O ia au whaasofo le i lea i tu ia ona o le te whausanga i ma tamaiti a onga ia souma ia esele mānaia ia o te lo foi ua kele foi le experience wa over ai ia ma wa whamanuia foi le to tele i lo vasenga lea level 2 ia ole tu so ole ele ona ole awa onga ia o tele o mea ole a foi o le whaatupuina o le mautinoa, le confidence. E se le te leo le tāua, le itu o le confidence, o le whaatupuina o le mautinoa, ia whapea foe le awa ina o le whisota inga, o le communication. So te leo o le mato course, ia e awa ina me ka o communication. What is your barriers, o la foe le positive, le negative, how to deal with your, for se whatata inga le retail level 2. Yeah. I always say to my students, ele mo le retail. Retail is 24 hours now. Wo mafaina access so se tangata ia products, ma services, teimile nei. Ia lawa ile technology, ile anga iluma ile teimile watato iai. Le current, I telo o tangata sa ui mai MSL training. Ia lewa whamanue ia onga. Ami i ngaluenga ia o tausanga nei le la whele whaunga le mato graduation. Ia e whafui alvi inga le atua. E ai foi nisi whanau ua whianga i lesi level. Whianga i lesi tu ainga whunga ua whio MIT. Ia ua whamaruia foi lato I isi, they're looking at going towards pharmacist, which is really what some of my students that ua all mai through. Ia, ele ngata I students a o le age for your students. Ia, o le tangata matua lo vasenga, e 5 tausanga. O le tina, o le grandmother, o le great-grandmother. O nofo awo fia sauto a onga. E sele mānaia I o le whanau e o mai. E whai ala o lo whawhelua inga ile amatanga. E kau break le yoke whanga le kau whale introduction. E sele tā ua mole introduction pe au mai ne ia students. O nā o te luai as a whai a onga. Le background, the history, the reason why o te whisile iai, o la le mafuaanga. You gotta have a why you wake up in the morning, la me te ala I le tai awa I fia sawai. Ia le motivation lea, le motivation ma le success la lea, e pe foelele e unga I le ia students e o mai. E avile course so wa tele, e sele tele ala unga course, wa ova ai fo I nista meiti tau whaavai. Ai e whaatu vai, I e manatua lo wai le aise a, e se le tāua e to lui ai o ia,
Pawanga se whaopopo ile tūlea le mo le experience ma mea ua ai o mata ma ua o moli mauina fo'i ni moli mau matautia fo'i nei tangata ua le leia onga ia o nofo a whapea o manga o pea o fiaru e try le mea ma whai le mea why not o le mau le avanoa ia whaftai mo le avanoa Malo whaftai tele tupulanga lai whalongolongo mai o le o toe o I le aonga po le tūlanga lua fo le sāla tu iai ia leo o mātou whaatasi nei malina ma le whionga le taulangi a tofa ina ia whaamalusi au ia te oe ina mwhai o na toe whaatonu ma whaatūlanga le tau mua o lau sā po whea le te hanga iai a wai mwhai o na this is a second opportunity, you know, to carve a pathway for you for the future. Lona wingala. E matua talia e o tau I le afo I le toi fo'i mai. Like a fresh start. Yes. Toi fo'i mai I le aonga. Toi a oina seis to mai fo. O nisi wo o ngai le MIT o ngai le universite ma wha wau ia lato. Ale mea o te fo'i. O le whaftai o le fo'i e talia. O le ale age group e mwhai o na amatatu ai tamiti e apalai mo le avanoa e a ongai. So o le se fulu ono tausanga nga ilunga pai ole mako like a target le teimi nei o tatou whanau tatou whanau Pasifika mai le tausanga se fulu ono ana I le lua se fulu wha o le telo tatou whanau talu lava le teimi o COVID wa increase le numero o drop out at mai tiaonga so e peila o le gap le fia le matou to make sure that we step in ma fulfill le gap nga ia tau mawhai e au maiti ia ua drop out ma unga po tamaiti fo'i ua lost the interest because school is not for everyone and then you know so that's why we are a second chance provider e tau mawhai e provide le chance le mo lato e toe tau mawhai ia toe fo'i mai ia whaina maua ia le skill set po se knowledge for awale so inga o ngaluenga ia pe toi tama fai for e toi pursue langa higher level of education so na lila ma fafta esele tavu tele basando was yes to for imba talendo ma le fionga ile aloli ngol mo mana suru ondai le tele to sanga wo tona ya tu ale wo falongo tu o malo lo retire ia le fionga ia ngol mo mana suru ondai tatu tala doa ni mata upulea o le tau ma le tutongi o le aonga. Does it still go through the system of student loan or mea umwhapena? Ia whaftai. So, o le taimi nei, to tele o tātou, le ua po nisi o tātou, ele I malama ona ua iai le suinga, ona o le suinga malo, le ua tātou iai taimi nei. E iai le mea sa tau o le fees free. Sa available mo ta maiti fato au ese fato pele e le whaonga ina lato freeze free. Sa available ia lato le tausanga mua o lato waonga. O le taimi nei ono le suinga malo. From next year onwards, po le tausanga fo, o le a le toi available le fees free I le tausanga mua. O le atu watu o le malo e whaonga I le tausanga muli. So lona winga e manao te avele level 3 wa o le level 2 o foundation level umaia e fuli uma courses ia o le level 3 up o courses to tongi ia courses ia so with that being said e mana o mia le apalai o lau study link po lau student loan foi mo tausanga mua ia vangana ai la le lau tausanga lona tolu fatu am fai loa lea ona whaongala o fees free pia whai ele whaongaina. Ele bāna ia o le vāngal nā le proklame nā o tuu ele tausanga whau. Ua lea tongi ia le nāu apalai ia ele fees free la. E se le tā ua tele. La se tali atu. La se tali atu o le atu du ua me se fo le tupulanga tala vau ma o tātou lava tangata. O le fea o atu motu o le Pasifika, o sini to tele tonga, to tele fiti, to tele maoli, po Samoa? O le taimi nei, it's equally out I tangata Pasifika, so, but o le taimi nei,
Yeah, it's equal. It's Yes, equal out. diverse. Yeah, Diverse. diverse. Proportion Yeah. of Each. Pasifika Maoli. Maori ia ma Pasifika. na lo fa tai ta wo le fa fong fong mai wa le fa lo mo le si lo matu mo le sto ina le fa la mata o le tato numero fo le MSL for mo le o te va tu nei le numero e vili fu le si tongi o va se la lo fa to va wala no fo le si lo matu mai ya o ma kongwa le ka ko lo ka ma le po kenya le ma ga ye bele van ko ka ngo mo sa ve ma kenya au de so any other courses or pathway in terms of trade whakamuta e le tise po ani si mea whapena e ole awa o to tele fairly health training in terms of nurses and caregivers mea whapena. So whaftai, so o le teimi nei, ele o iai mātou te tonu o polo kalame ia, paulava polo kalame ia o lo o whaine mātou teimi nei, wana o le retail, hospitality, intro to police, male police prep. So intro to police, male police prep is definitely one of our famous programs. It's ona, so well structured out e whaalua na mako intakes o le tausanga. Wanga nai ua highly demand ai ia ona tamawhailo le so ingisi tutors e au mai ia ai koe rana i lisi intake po ingale e whaopopo ai mo le tausanga. E nisi o auto students po tamiti a onga ua na atu le vale o le police intake po le introduction to police work wa umala to courses o le academy fo I mai o atu matoni ngai o asi atu le aonga ole teimi nei ua tolu nei tausanga talu ona whafoina mātou le polo kalame lea o le police prep mai le tolu tausanga lea ua last time nga confirm mai wa tolu sfuru lima mako graduates they are now in the blue uniform so it's a very successful program ai o teimi umalava e fai mato new intakes invite lava ia mato students here wa leo le teimi nei e o mai just to give a few words of encouragement ia mangi mea fo nga ui ai la so he struggles nga ui eila to e push ai fo I matuta maiti o lo ono nofo I lungo kesi. To say, hey, I was there before. You know, now I'm here, you can be like me in the future. You know? Absolutely, motivational speeches e whaiona whaalo tele. Ma whapena fo I una iai le whanau e mai. So you don't have the broadcasting training anymore? Le ai. Ia le nana, wa tasi lea onga sa whaiai, ia onga whaasalalau. Mai le tio, televise, ia so se mea lava tau le tio. I le MSL training, I le telo tau sanga ua mawai. Tātou se atu le mta upu lea. O lea la, I eini awano o iei le teimini nei, au ani mta upu e mwhaiona ona apalai atu ai ia tangata le teimini nei for the rest of what is left of 2024. Ia whaftaimula avanoa, ia o loo iele avanoa le retail, level 2 and customer service. Ia o le o ina e au lea, ia o le nei tangata no fuatu. Ia amatala la solua valu o ke topa, ia a whai wa e se interest, mana o e a fo e wa e whaalongo ina I lo loto, ma lo mawhau a meiselo nganga wa e fia anga I le tūlanga lea le pathway o le retail and customer service o lo maula vanoa, o lo maula vanoa I le sunga le enrollment advisors and whaina e wala au mai e mato numera le fuli, ia vave longo mai ia mawala lo avanoa e te enroll lai, o le e vave fo ia e le limiti fo I space, ia a vave vai alo vala mai maulo interview ia tato whelua elo tonu poto aonga. I just want to just further elaborate I le retail level 2
e tele to inga e tolu ia poloka le course lea le teacher au. So o le amatanga o le customer service. What is customer service? Ia o la fo legislation e o fo le loa ia e o ina fo le mataupu lea. E kaunga malamlama tatou i legislation mo le retailer, ia fo le employer, ia fo le health and safety e o ai fo i tonu le mataupu lea, le retail level 2, e fai fo manga kama i acting, fo ngai role play. Ia e loa ai, ia e le te o le matua o ngai tu tonu a me le Westfield, e lata i le fale pasi, le fale train station, ia e lo o maua lava no whaina ia wa i mai i le aonga. Ia o le matua intake le na o ki topa, la solufu valu e a mata ai. Ia, whaftai mo le avanoa. Vai, e whaai loa tu e le whaia i le MSL, le lunch ke E whawhanga te wako whaia onga. E le whanga ho. Ngaro koe whawhanga whaia onga. E se le le ia le lunch ma le lunch al whaia onga. Ma nei o tātou talanoanga, le tātou whaso, ma talanoa pēr. Le tā ua aune a vea le se ma mea mamafa. O le mea la le tātou talanoa. The motivation and confidence in terms of delivering and communicating o mea umalawa na o le a au mautou i e tua whawhine nei ua malanga mai. O le tātou whelo inga lana nei e whaiwhai pēr pe na o le tasi le masina pe na le paulea pe o la whai pēsa tātou so tanga whape nei. Whai pēsa tātou so tanga whape nei asa ve. Mana i tani. Ia mai alofa atu ia Rob ma na uso pe ato. Ia matau atu iai. O lo o iai i nei. I le tātou leitio. Ia ma rasa ili fo se aso e siasi e tuai. Ia li pule o le tātou wa onga ai whaftai le tua ne te sisi meo e misi a te au. But wale meo te toe, just to add on, ole ona o pelengi whaata atitia, ole a onga mo tau sang whaupe ona sau noa le whaia onga ia Doreen. O langa intake lea a o isi umawa courses e a matalia le tau sanga whau le whai unga Januari. So more information in ma ole a avanoa I lunga on mata website. But o te fia tsau noa ile talanoa ile pathway o umanei ona pelengi ile mato academic leader, which is o pathway lea o le pelenginga lea o mea e o ana i aita tau whanau lea uma level 2 ia uma level 2 o fia anga i ai me taunga luenga. So there are exciting things ahead. And our favorite saying that we always say, it takes a village to raise a child. So if you come on board with MSL, we're going to be your new village. No folia. Ia, wa lo whaftai, whai au masui fo o le pulenga, e mese fo lau whai ngā ruanga nei, mori atu le ngā whaftai, lina, ia whapena fo I le whionga le taulangi, ia tofa Doreen, ia, ai maise, ia, mori atu bomo onga le lei, ia, maalo whaanga fo I lau tau pule, ono te masani ma mafuta le ia I le telo tau sanga o mawai. A oa tau wina ai I leisi fo I vaenga o le a onga whaasala lau, the radio broadcasting school at the MSL talo sia ia toi whaile nā onga I se teimi o le lumanai. A wai tō tele tangata e lātou they show and express interest in those kind of na iei leo le tolu masina sa o ina sa o siasia ia onga mga lue ai mo sina vai teimi. To have broadcasting as a pathway, as a career choice for a lot of other young and young Pacific and Samoan and women. Mo le anga I luma. Te lua mai. I'm familiar with the school. Yeah, le su e te whai a oga. So, ex-students. Or former students. Tamatuai. O skopa male MSL. Ia e whafte tele. Ia, watule de ia vedoa. Mori e fo ia na yo dua lo faanga. Ie masani ia maainga fo yo lo tapua I maipo na I matua. I le tāua o le tātou whātalanoanga wa le whaia I le au nanga le Radio Samoa. I le ia nisi pārangi o mai promote tātou ma whai whālea tātou mea. E focus on o tātou whānau ma le Pasifika me Samoa. Ma le whāloa. Ia, mamuli atu whaftai lau sunga savea.
wa ave fo le nei taimi wa mita fole loto wa whelua I le tata ngo ia savea ia e telo taimi o lo sa o la ititi o te whalongonga le ti o ia se o tama ia lo on mai savea yeah, you know, probably 20 years back or I don't know how far back, but I remember that was the only radio station in my dad's car o le tasilima vatolu a mo whaftai I le tau ofisa mo le havanoa wha auro fo I wa mawase havanoa e whaasoa tuaile nea o ngā matango fia ia e mole tau le I o alofaanga ia se o tō lua lo o tonu ta avale kāpaka o le tama mai whaso ia le mateno mai tama whaso ia se o whanau ia whapea foi ia lo a mato a inga mai iwa ie ia whapea foi la ina ale inga se o tina mai sai pipi ia mato wo mai masane ia whaftai lava mo lava noa savea whamanu ia lava le tua I le tio Samoa ia tawalunga e tabaitai o Lina Whaftai lo sunga savea mo lava noa just want to say shout out to first Malo Faftai, my team MSL that's tuning in online. Yes. Thank you. Malo Faftai Sapuai, Molet 40 Faftai Ainga, Wo, my Masani, Fapena on support online. Yeah, Faftai. Alo Faftai. Ia me tā weo a tātou tala doa tātou ngangana. Tō tātou tala doa foi le ngana whakaitānia. I hope that this conversation will continue in the future. Yes. Ma whai e o na whasoa I lea tunu. Ia me se fo ia tātou whanau. Ia mai lātou ua leo tō lea o ngā lai, mō lea whanau. Whai ona tō whai. You have a choice. Yes. You have a choice in life and a choice to do something good for you and for your children wife city for you o lau whanau. Wa e mea ngi ka maronga. O whenga ea o ngai e mai head keoli sapu and a head keoli St. Mary's. Ia le nā whafte tele tātou whi rai pēr e maduia tele nei a whiawhi. Ia le nā Samoa whafte atu o leo ua ua le awanoa. Ia e whamawai atu I fōi I tua whawhine nei. Ia mani mātou taladoanga male whasoa mai I le MSL o valu se lau le numera lua wha tolu valu leise tongi vini no tātou o se palolonga ia tātou foi mai wha walu talanoanga la tātou whelelei lo lo I kala estete I le siu fonga o Samoa sotai ia ma le siu fonga o le radio Samoa I au kilani nei ia e wha soifua ia soifua O le aua o maile vai tau o le tau tongo ai. O lona winga o te tau o na tapena lo mo ta mo vai taimi o ti munga mamafa ma wha. E au fi aile wha mai na o talivai. Au tafo o tonga la au matua whale. Ina ia mama ala e tafe I aile sua vai. O le whaia o ia ngai o inga e ora pui pui ailo whanua malawa. Mai le wha le ngaina mai I lo longa. Tanga iane le Auckland Council's Flood Viewer mo ni si wha mtalanga. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Whai mea alofa I ainga maua I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a wanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei lo walo, wala au mai I le o lua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. O lua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Vocational. Ia, toe whatalofa atu fo i le tātou por Columbia le ngā Gagaifo Faiva i na ua toe luas full minute o na tā leo le tu lai ono. O leo ua tā walunga atua i le tala noanga fo i matamaitai. La le lei o le tātou o tunu una malanga mai e whai masui o le tātou wa onga le nā. The MSL Training Academy. Ia, wala au le lātou telefoni le nā o le o walu se lau. Te whafunga mai, o walu se lau, lua wha tolu walu. O walu se lau, lua wha tolu walu. Mawhasiri mo le whionga ia tofa, Doreen, ia polo te maita ia Lina Vaimiri. O leo o mafuta mai se tasi o uso, wātu na taurangi. O le sunga ia pestata ma le langi Alex Fido, ma o ia fo i lea. O lo whaatautia le leitio le siufonga o Samoa fsotai i le lo i le Aayo Keriso, Christchurch, whaafitai tele lava mo le avanoa. Ua whaavanoa mai lau taimi, Alex, ina ia mawhaifo i o na whaalawi noa lau tautua. O lo longo pui ali i ai i Samoa o lo o lala mapapa au i kala estete wai whaisi o tau ma mau te lea tu le mautu i sauti. Ai whaatalofa atu ai. Ma lo le soifua manuia i lau whionga pe star. Ki malawa i le soifua manuia i lau whatalenga sa vea, ia pori a taua fo, ia pe siri alfa, poku peo le tātou suafa pe star, wanga ke suafa pe star me lo tātou nu i sa fotu, ia talo fat fo i le paema le mamalo le au whaafonga le tātou por kalame o le Gagaifo Faiva o Samoa, i le nei tula o le fiafi. Iela. Ia o le o le o i paia ma penga talo tātou tunu, ala o pia matu pea savea i lau whaatulou fo ua umana whaatulime lo tātou tunu la matanga o le tātou por kalame. Ai malo level so fo maua ma langi malo le whalau. Malo fo i le whalau i langi maa i lau a fionga, o le pula o le tātou le tio. Se i tātou e fo i lava i tua, se i au talu mai le amatanga. O le nei ngā ruenga, ma le umi talu na e alala ma papa au i kala estete, a o le fatu ngā titi fo i ma mafau faunga o ai le nāwai tau. Na amata ai, ma e le tofa e te tau o na whaatino se le tio, e tau tuaina le a Aayo Keriso i Christchurch. Ia maro whaftai lava sa vea, ia. E te le, ale whamtalanga fo o le tūlanga fo, le lei whasalunga i kala estete nei. Ia lam. Ia, ai, pawan me fia whamamlama whamanino atu sa vea le teimini. Le mātou le tiore loi e neo le Samoa feso tai. Ia. Ia, e le na oa ule iai. Nari. O le trust, o le community radio le mātou te whaonga i te mine o le tue tau le Plains FM, frequency 96.9. Ia o le trust la le o le Samoa Sotai, ia e tō tele mātou le, e tō lima mātou lo iai. O le whalenga ia pito a moa lau moli la vea, ia o lo tei whono, ia le te maitai o swafa ia peata sua, ia o le sunga ia tu lua wharau tu lua, ia o le tinao la o nanga ia lifa mulitalo ia malo nei tangata. Ia o matula le o fatu ia le o faia le cholo some of so tail terminate e kala state I will ever na ia isi le chomo mo le I found ngala le community station on Plains FM. I will live masalo po le tausanga e tasiva i vasfun matayale ia le fasalunga ia fasamo i nei le Plains FM na matalai i por kalame foi ale ere le tu sama so i umala mtanga foi sa fa ngo ole sambo foi le tatu le masita to le samo na ngalo sa tamba samo na ngalo ya na matu suela o tamba sa ole samo ya ngalo awani ngalo yang sawale mo leva por tasibo sunna matsamai ya sa fayamo ss yang ya ai ilo wa ya tau tua fale fasal ya kusanga mua amatanga por kalame ya tangata Pasifika i le Plains FM ile tau sanga tasiva i basfut wa
Ia, kere do pesiri al famatala pe vole lo Mali lava. Yo, lo to mai foi manga va na laina. Yo. Wa na amata la nga lue fa salunga mai le tatu alis fa salon tu e pisa mo. Mali lava. Ele tau sanga tasiva barutasi. Ya, pe fatoa se fulu iwa o tau sanga le taimile na. Ya, na whamanu iai lei tamu whewalele mo training al tuepi. Ya, tono mātou na training mo leono māsina. Ya, na whiwhide ai lok te whaingalonga mo le tuepi. Tasiva walu tasi o tasiva walu lima. Nā dila. O saulo e New Zealand. O saulo walu le yango whalonga ko ngai alu le broadcasting school o le MSL. Ia. Oke mamalama ko ngal vangal wa o saulo ingi New Zealand kaminga le walu lima au walu le walu iwa wa onga le broadcasting school in New Zealand e whai kala skeki. Ia. Au kere yalu lal me kau whasa le unga walu me kau le broadcast journalist. Journalism. Yo ingala ma walo pi kanga ile vanga le Plains FM. Wa le Plains FM i ko ile le broadcasting school. O facilities for all broadcasting school e whaonga le Plains FM. Madilo. Ngala nga mawalo so kanga e nga uma lau training le broadcasting school e por kasiva de su. Nga mawalo la vangwa e whao fie por kalam sa mo kong le Plains FM. Yang sawale o kere alai si nga kang whaira ko por kalam ni o esi whai ma ya ole alai aluaran ma ko por kalam lo sa mo so ta le ma te whao wino le tau tua le o le tau tuaino le tatu o tunu. I fasalunga. Ya, al mato fasalunga o si emosi o to e mat. Ma to e o faungaina ya link e pe o to e tiro atu I yata fo e so tain. O mato ya na mato lo ni. I'm fine fa fonga ele tinu. I lunga o penga so tainga. E me fainga kanga Google e Plains FM live. Ya so ya la tu mato por que la mia não vai ngai fa lo mai po America, Australia, Samoa, ya vai ngai fa ponga mai I por que la mia le mato le wa tu nei ai re mo la mele mo ko vole le pio taf so tainga nei tilo mai tanga to le ba waka ya pe pa mam lamanga sa ve yo facileva o foi por que la mia tonu nei o mai ale por que la mia uma sa le por que la mia uma ya ole alu alal macho por kalami lo samo so tai e kusala nga ma koula le ngi ai lal por kalami fo le wo fa so fo como le Plains FM le terminate ole la alu nga ngi le fiku le fiafi ka leiva ale por kalami la samo le fo fo tua samo nei kala stete ma dia la lo so ma lo fa tai lo fio pe sta ole si ta wo le dele tatal no ne wala nga le wo o to fo kala stete ya matato filo I la auto studio ya matato fa so ai foi ma le sunga ya tulua ya ma se nganga fia le na ele ngata le umi o to sanga o lo wanga va ma le to mai o lo fa wa wai pea le na to tua ma le au nanga I lo tato o tunu e ya ina o tu o sa mo ma la fo I kala stete mo le tele o to sanga au le la o lo fa tino pea ele ngata le na ya ole amatali o lou soifua tautua I mea tau leitio ma whaasalunga mai lo tātou lava tunu I Samoa. Ole si lea mea taua ole tāleni le nei ele ngata o lea wa oina I a onga ma whaasalunga. Ai o se tāleni fo I tono o le tātou a inga ma le tātou nu o sa foto. Moi lava. O lo o ta oto ai pine fa mau te tele lava o le I fa pe na le leini na ni ala to wa onga a o le lato to fa sa lufi ai ma popo wai I le ngal wenga fa sa lau pe na yele tata ma ya la vea levi yo ya le fo yo o mai lo ta u vai tau ya o mai fo I le tina ya kika stars Ya o mai I le tauso ya se yuli leifi. Ma le to tele la votato mai le tato nu. O lo ye le fa mlianga le ma o lo fa o wina le na tautua pe o Samoa, po New Zealand, po Australia, po America.
ia a o e fo i le lo i kala stete o ala so ia lo o wale o la o to mafai ina ia ia lava so ta taimi fa pito ai vai aso te tasi ia e longo puyali ia fo ia kilani i me lo tupu ina i lo to i tu malo mo lo to i tu langi o aso e o le fa se la wai ia la to litio alo pa taimo le fsili savea o le peno fai atu le mātou whasalunga i si le peo whasalunga le ia o tau ia mā tātou le tio fo i te tele Wellington e voi le commercial radio o mātou le community radio mātou te whaongaina la le frequency le tio le Plains FM o le community radio o aso tofi mas Friday le fai mātou whasalunga o le aso tofi a matama le tulai tasi le auli e tau i le tulai whae le fiafi pe la ona nei le awele le vatelina tapuni atu le matu whasalunga i le so ai o le aso whalere atai au e mai le tasi tau le tonu e lua i tula e tu zala e lima i tula le vai aso le whae matu whasalunga ai o lo tansa pai lava malo fiafiero matu nunei ona e paulo le matu le tio e pe ono whai atu le whatoa amata tasi elma sina taula amata le fono tua radio le aru le po ana nei ia o matu ala ia le Samoa sota ia wa sidofia ma foi le matu nunei ia on la so tofi ma las fraile mai tu la tasi i le audi mai vai pe ono whai atu mo paina na tune in mai o to ia fa fo kala stete po le si tour la langi e ngari kuko la le tato Plains FM live ya e le stofi tal tasi ngari o mia ya live aku ya le tato program Samoa mo fa lo so be ma lo fa tele na o nanga pe titi tu la o le aso ma le vai aso ale meta u ia la ngona e Samoa so tai ia mai la tu ma lo alala ma papa au ina e ale tūlanga o nai pisinisi o lo la tūlanga ina o tau o leo te fia whaatalo whaatu i le fionga i atanga loa whea tunai la ulu ia malwhaletua i a se lepa o le ale ngōle nā ua sui i eile ngōle tātou whano loa le nai hun hei i McCarthy Street ia savea e lua nai pisini Samoa le langolango ina le tātou whasalunga ia whatasela mana inisi pisini zo ia ngai tangata initia sainga o la tātou langolango e matu whasalunga ai o le vanga nena tau anei o le sunga ia tangaloa ia o le tātou business lo fa ngai o le Immaculate Takeaways and Catering Limited ia o lo tau pito no ia pe ana e sila fia ele leva tele ele leva nei ona fatau tria le e tanga loa ma faltua foi a seta le business le o pe ona sila fia business sa fatau tu le sunga ia fa yoso sua ia o leva na tau tu ai fa yoso le business le turanga le tau me tau fale ainga nei me kau catering i Christchurch ia wa fa taula e fa yoso le business vaengal nei a laua malanga tu i Australia i Melbourne Australia moni si fo fuanga male saininga malo fo ia male business le ta o Polynesian choice o lo fatau tei le mai trae sua fa ya Sherry Roach la ia pitsi le fia la Roach le lo vai ma le kala ma la wala papa le ia o le alo la o John Roach le o Sherry Roach le na te whatau teia le business le Polynesian choice mo me o lava mo me o tau lima Samoa mo iesi atoa ia e mo uma wha maisi o loa vai pi o koko Samoa ia o le tasi na business o lo tau la mua vai lango ino le tatu whasalunga ai mai se o mato o le mato whasalunga e mo le mato news i Samoa i la stofi me la Australia ia o le sunga le vali professor o Fesolai Aleni Sofara le fai o le loa i le University of Samoa National University National University of Samoa ia pe o le ftainga le Fesolai le na te o mai mato telefon ia stofi mas fraile ma le mato por kalami o lo fai ngoina o le va o manu pesi por kalami foi faso e mai e ama fo ngai po e fai faso po la tau po lo tatu lo tula mal tatu tofi Samoa ia e fatal nona tau ele por kalamena o le va o manu o le sailing o manatu foi le fa pesa ili poi sao ai e fa ari manatu foi le ia e mala mai se mem fa ari manatu tanga sai ya pero tau lo sidio ma o nai business Samoa lo
tau tuaina po lo sosani fo le ile tongina fo o matu pi ho wa tongi fo pi le vanga le Ia, moni au. ya Malo o mo whaatai. fo la so sosani me fo le malo fo le me ka funding ya pe ona si le fo le fo na e tau tua ngaluenga me tau le tio fo e tau community radio Ia la. ya o lo failal te mini ona ma tu tau sanga fo le mo tulanga I tau funding mo fa tu pena fo tonginga o le airtime ia ato ai fo ma le tonginga o pension o ma tu ta vale ia mo lo fa lo lava sabe Malo whaatai e se le tā ua tele o ati na e nei tātou te sui ula whaatasi ma lafo I tau au o le atunu ai whaafo I elevi inga I le atua o lae sila I le ngā ruenga o lo whaatino ia e leo le tupe ia po nisi mea ai o le momoli ina o le sāvali a le atunu I mi mauta malawa ta mamtina mātutua awa a le ise tātou ngangana ma se whasota inga ua pōle nu Ioi, ma o le aifo I sona whaasino manga I le tūlanga o se taita inga ma le wha tō whala inga le atunu le ala fo le nā po whea lava le tuli manu ma le tafa e lala I Samoa e fia whaalongo lava I lana ngangana fia whaalongo I mea lo tutupu I lona atunu o ngase o malo o mea whai o malo o tala o whaamsidonga o pese e usu ma whaaleo I le tātou lava ngangana e au mai ai le ngona o le file mu o a tātou tala fau ma isi por kalame ese le bomboli ina o le whiau o le atua I lana upu fola I le au whainga luenga le atua e le ngata le nā o le vau fili o le tū ma le anga I whanua ma le anga nu o Samoa tātou te whaasoa I whaafetai I ala leo o lo outou ati na e mamawhai o na maua I Samoa lea whaamurianga o le sāwani mori I maota malawa ia mata upu fo I onga e tutupu mai I te utou e se I sao noa I ai po anisi fo I o be tau na manei e le whaalongolongo atu a le mamalu o Samoa lo alalampapa au I au kila didei e malo whaftai mo le fsili sa vea ia pe o le matou le tio vere ne pe o le matabu fo sa talamua ia matou talafou foi ma matou talnonga foi lunga o le matou le tio le aso ia le tūlanga lava lea I le whawhitauli lea po se whale tonu lea o lo tūlai mau te lau inopo mau mai inisio I New Zealand nei e iai se whale whasimanu I le petanu e tau Timaru South Canterbury le mamawa tua matou nei Kalai State o le ai ai le whamoe folele na whaeloa mai le aso lua se furu maleiva o September o le atapunia le whale whasimanu le nei ia o le vayaso la lente nei na tapunia ai submission foi e watu mani whaataltal nonga foi e winga I le rumanai o le business a le lawa whaeloa mai na nei o taeao la leo le a whono ai le au whainga luenga ma le pulenga o le kampanini o le Alliance Group leonga le whalafasimanu le Timaru e owa ma le ono se lau tangata whainga luenga o le kampanini nei o le telefoi o tangata nei e whainga luenga I o tangata Samoa tangata me le Pasifika e le ngata eno nofo I nā I Timaru ai e no nofo I pitanu e la tātu I Timaru e whai tangata Kalai State o lo whainga luenga I nā I whalafasimanu nei ma e whai tangata nau mai ngā luenga whawai taimi mai Samoa I porkarano ngā luenga whawai taimi o lo whainga luenga le whalafasimanu nei Alliance Group I Timaru e ova malono se lau tangata whainga luenga mai o le whainga luenga ne pa le whalafasimanu nei wa se lau tolus furu maleiva tausanga talu ona tatala talu ona whainga luenga I tangata ai pero no whai atu o le popo lenga la leo e nei mo le whaanonoanga leo e tangata se I loa tai au po le ale tūlanga leo lao e po le atapuni mo I le whainga luenga pere ai ia o le tūlanga lana o le olo vivesi ele mātou pitanu nei Canterbury
ona o tele ia tangata o le a whaina pe a whape o tutai o e sau lava le whai unga le company ni o le Alliance Group o le a tāpunia ia le whanawhainga luenga le nei o lo iei a tātou tangata fui o tātou mai Samoa pe no whea tu mamua mai tu sa ma le 5 miliona tā la i le tausanga le tino i tupe mai tu tongi o tangata whainga luenga o le company le nei o le a misia i le tamau a inga Timaru that's the money lost the economy o Timaru pe a whape o tutai e mai le tala o le a tāpunia le la whaau pele le tāpunia o le whale whasimanu le nei ia o le tūlanga na o le o lo pole tele to tele foi o tātou tangata i nei Canterbury i le whale whasimanu le Timaru ono le tūlanga na i le o mautinoa whatoa ai loa la tae misalo a whape whastata nonga le vaso la ia o la tau o tuepola alme o iei ai foi la no whalongo foi la i heini whale whasimanu i Australia maisi atunu i whafo o leo lo la tu li matai mai le mele la tu pu i la Alliance ona o la ma mo mia foi la tu ni tangata e to mai le tulanga nei ngaluanga fa i fale fasiman freaking work ya lo fa lo foi ni si company Australia la amata ona ofo mai ia ni ngaluanga le freezing work i o Australia i tangata ia o lo atonu la lay off ngai i tapunia le Alliance le i Timaru mai o nisio package la mai mo o ngaluenga i ofa mai e o fia mai le tongi no le relocation cost ia paulanga singa positive sign le mai ia okay lo pem paingo mai le ngo selau le fafu ia o tulanga na e msalo peto ma ta e po le atonu le tulanga ile tulanga le ia o le si matau pule o lo pisa o po lo taula mua fo i telefo i le matu pitonu nei Christchurch ia o leo motinola tari malo le matu nu i le whainga malanga le fast le vanga pa paia le fatu tole tua sama o tasi a te sema lamtanga o te sema o lo whamo popoina la tani ngā malo le matu pitonu ele fono fau tua matai Samoa i Christchurch nei Madila wai masalo e lo stile fia o le mato pitonu nei ele se association for poste fala poptonga le fast no falongo pia o le ele fala poptonga le HRPP ia ele se mafutanga volele alo ia o se ale fast ele o luata sanga talwaina malanga mai le fast i Christchurch nei ma sa tari malo ai la le fono fo tua foi matai Samoa Christchurch ma le fono le maftanga fai se au Samoa Christchurch nei ia le lana ma tu fatal no foi mal tete fono o le maftanga ale fono fo tua matai Samoa Christchurch nei le ftringa ia le tafa io le tangaloa Dominiko i ana le matu le tioi ma aso fo tona ia o le lau faminino mai ia msalo malanga mai ai ma le mai tai palmia le sunga south ele mai tai palmia ia le south italai ne ia me ia municipal ministerial cabinet ile tato famoela matu le fa pe la sotolu a sofa ma la solima la ia inele fainga malona le fast ia matu tatal no voila male tlainga foi le ta fa etanga loa to medico le tai fono fo tu am tai sama ia o la tu amana tu le fa pe o la tu le fa pe foi o la toni au le fast le fa pe o la tu au le fast ai ono sta sanga foi na mai o la tu amana tu so se sia sia lo matunu nei Christchurch ia italia ma le fia ai le fa pe foi le la tu italia le fa ma pe la tu tanga to le fa se pe no fa tu le se maftanga lo ia le fa so nei Christchurch ai o le la wa tani malo ai nei la le pono la mtai samo ia ma la tu tra foi a fa pe foi mana foi le HRPP fio mai nei pe foi no la tu italia le tulanga la na e o pe o menga o le taula mua lo taialai lo talamua ya matu so tainga foi matu fanga i Christchurch terminate ia o le tulanga le Alliance le la tapuni ia ma le taninga malo le matu la so tolo fa suli mo te sema i le vanga fa le fast no fa lolo sa ve
Ma lo va tai pestam. Ta ua tele ia le tau longo I mta upu nā langa o le tapu ni o le Alliance Group Limited. O se fianga matua onga ona e le ngata le tamau a inga o le tūmalo. Au le tamau a inga lau tele. O kala e stete lava lātou ono se lau tangata le rovinga e a whai ele I le leo na whaata oto ni tu la fono foi lea o le malolo a wa umana whai ira o lātou deals fo le kon kalate whai ngā luenga. Ia o lona winga. Tantonu mai e tele foi mata upo le au o I employment courts. Yes. O le au o iai mata upo na whapena pe a whai ele I le leo na puipuia ia te tau o nei tangata I o lātou. A lea lava le mafuanga wala I ona tapunia. O le mafau e outsource pe move le operation I sesi atunu. Ia le tulanga nai lo manino mai le whaalinga mai le vanga le Alliance Group Savea. Leva tele. Ia wa ole kua ia vole le whale tonu le tamawainga la langi. Le economic problems le la vea lo langi ako. Ya lo pesa oi lo polo manga oi ave se piko mo foi outsource. E tau ngo fia ia le rates ia ma salo pe ave sia tunu. E outsource. Ia pe o atunu le ei Filipaina o atunu e Asia. Ia e talali ma susene le tula. Ele tongi tangata ni. Ele fa tafa. Ai o se me foi fa pe. E te tau ona iai le sotanga. Ma le interventional malo. Kongo ole la fa tali le tunga sa vea po le ia se tali me le malo le tulanga le fa nga malo so fatasi lo ini. Awa o tuai ngā vei tilo ia mana tōwhai mele na tūla I mai nei le company vale le New Zealand. Ngau ato. Iwa se lau miliona. Mi noi loi tonu le City Council whaatasi ei male malo New Zealand. Government intervention and City Council intervention wa mei o leo tau sosoni e tuai. A whai o e involve I mea ia ai te loa fwoi mani tangata o lo iai I mea ia malamalama I le tūla whono ma ai inga o meo konkalate whai ngā luenga. Ai mese la o I tū tino te tele nei. E ma whai o na latu intervene. Ia ma ofo I nātu ni vai ngā tupe e whasosoani e folele as an incentive le ngata mo tangata whai ngā luenga ai whapena fo I le company lava lātou ia. Ina ia tau fia I ngā luenga ma awa noa whai ngā luenga. Ma tupe e circulate ai lava I tutonu o le economy a kala estete ma New Zealand. Talo whai. Ia peno whai atu e 5 miliona tāna I le tausanga. Le tino I tupe le mai tutongi ngā ona o salaries over wages sau tangata whai ngā luenga. O leo le a lost le economy a Timaru. Ia ma canopy. Vole le pēwha pe tapuni. Pēwa taewa. Sau whaaringa o la tapuni sawa. Talo whai. Ele se talo le leile nā talo le tate alo whātu I ainga e misel tō tele o tātou o Samoa. Awa o le sa whaile mapol kalame ma le fionga e leo pepe. O ia whaile nā o le pule o le tātou company telefoni o le Digicel. Ia lela na mātala noa I mo sosoni atu fo I le whaalawi lo pea o awa noa whainga luenga. Lela o tumu le si awa noa le lusful mon tupu tangata I la malanga le vaso le. A o loo iai fo I le si malanga o lo mna o mia ina inisi tangata te lusful mon tupu mo le amatanga o le masino o November. Ia, o le mealana o le tula I mai. A o whale whasi manu fo ia mai Australia le mai awa noa nei. Ai lātou te mana o mia la. Ele mana o mia tangata Samoa. Mai Samoa wana mai kau whai pepa a. A o tangata o le no fo mau I New Zealand. Mai eilo lātou to mai maanga wha ai mei. Ta ua le na. Ia o le mea ta ua le na. Wai e tongi mai pasese. Ia ma so ni mai fo I le sailingo me no foi. Se mana I o ni awa noa. Alo. Ia. E se si vaenga I te fia sauno iai ma tala iai pe star ta male langi. Ia. E awa noa. Mtala wa le sisim tau pu ia fa pe fa o pe ta no ngai va steta. Ia la tau sue fo le aso le po la se ni tala fo e mo atu le matu pituru nei fo le e fitau I mare fa fonga anga fo le tato au fa fonga le tato por kalame o le
le tatu programa matango fio nga ngai fo Faiva o Samoa. Ia, ai, mo lousi le fio e lau. Ai se me to mana tu foi le va se wa to fa do tu foi pa fa volta nonga sabia. Le la na no o fa manatu atu lau fio nga pestata malang. Alex Fido. O le aso luas fulman fa leo malongo mai ia le matou tawhatolu. Le whainga malo, o sa ininga malo o le tawhatolu. Tawhatolu nei o le whono whawhautua Samoa. O le whono o te itai o le Pasifika po le Pacific Leaders Forum. E o male mawhtanga a whaife au so whatasi Samoa. Le tawhatolu le nao le tu whatasi le matau po le Citizen New Zealand Samoa. E te tau toi whawhoi mai. Le la ua longo mai, o le aso luas fulma le wha. O le masino le neo topa. O le a whai ai le whaitaunga lona lua. O le pili le nei. O le whaitaunga lona lua la le o le iwa i le tai au. I le mautafono ma le pale mene. Ia, o le fau malanga o mātu iai, ia le fono fau tua manisi o le mamalu Samoa ma le tawhtolu lea. Pacific Leaders Forum, ia ma le maftanga whaife au. O le ala ki nganga ma ki va le wosu ngi ma ko pasi. Ia kilo mai de pare mingi. Wa tubu malisi tu o le public gallery. I le supporter sa boy malanga tu el kilande foi la ma to te apa tuai. Ina ia mawhai o na maua support mai kala estete. La to o lo lala lava papa au i Wellington. Taranaki o fair le tafo New Zealand lo o whaafongafonga mai ai to te lango ina. Le fina unga leo lo whai nei. Tātou whailoa i le lau mua i Beehive i Wellington. Ia pe o vaenga te tele na o lo iai ia le ia tāpenanga fo. Ima mea o lo whanga solo i lunga nei au ki lari. Le big news le na. Malo pa pesa mea, wale o maua wesa, wale na watoi tolo i la sulufu wha. Io em. Ia, ere isa o tala vetua pe o whea kua unga alfa sana laua, au lo iaia mawhtanga foi pe o no taua le mawhtanga Kala fono estete, Samoa i kalasi nei, o lo fono mawhtanga no polifono a whaife au i nei. Ia pe o la tona e wil tulanga le pe fa pe mana milo to telefone lo ma to ne o la tolo e tauna la to fa ma po ina e te masalo e o attuale le tio sa mo so tai le asolia pa wa menge ke u fare con le se ferma con le tio o la scufico ka o nga e pomu me nga lo kele technology e fa e pingi me nga ile motofono ma parmen o le sibea balia lo fionga pestata malangi a yese vai nga mo wise telefoni ale te fono le na o te fai o le tangaloa fi mo lan telefoni e so tai e tuai wa le wa lone na o le lua la fono i e malo no si le tebile nei o le fono a fautua Samoa i lunga nei ia ma le fono fautua le na kalestete masalo ai o tu maupea on o le tebile sa so i fuai le tatu fine ya sua le o fai langi le fola ia mo ila ia ai tarsia au tele o toilos tala mai a fono mai tu mai ia bueno va tole mo tatu proclamo con le fa o tu exacto numero ta fai o le tangalo ia pena foi a fono mai tu ia o le la foto le nei ava no fa tele mo le taimi u fa lau wa le fa fonga mai a Samoa ia e mo se fo ia tala i mea lo tupu lo tolo to i whane mene vai whanua i anga le leile atua pesta ia whafualoa le malosi ma le soifua au na i le atua tā te whelo i pea ia o le tala atu lea ma le anganga whaalalo taualunga mai e lau whioka tai lava lau whalinga sabea ia ele anisi tala e tele si tuana paulava leo le whaftai tele lava mo le lava no fo atu ina mai lo tu wales fa sala tele i ai matu fo una ai tangata mot kama mosi mi tala fa sala ai na ole avatu lava se famtalanga fo ile fa fonga fo ile tatu o fa fonga le ngai fo Faiva Samoa ia se upu fo le tau tamali ia le matu le tionel Samoa so tai le tau tamali lo fa fonga ia
tua atu ya tau ma ya malia ya la foatu inu ele tangata no fai Ye lava. ya la tatu awe fa pe tatu ferai fo ba so sa ya tu mo atu si tala po tatu ripoti fo i mal tatu ayo keliso nei kala stete mo fa lava i va lava sa ve mo le no Whafte tele lava ia te oilo uso vātu o tau langi ma malu. Wha soifo ia ba ia manuia whenua i le vās fau. Ia soifo mai manuia. Ia le nā. Tau walunga tuaile tala noa ngā pesta tā mā le langi. Ia ma le sifo i pesta tā mā le langi. Mai sa foto. Tau tuane ia. Ile leiti o ma le si ufonga o Samoa fiso ta i kalai estete. Ia ai ta au nātu. I le si ufonga o Samoa. Ia au ki lani nei. Le tā ua tele o nei fiso ta inga o lo mwhai na tātu ilo e wao kalai estete ia. E pei ia ua motu ese atua. Ia le a ayo ke viso. Ua mamau. Ua e matua lalo langi o Samoa le lalai. Ma papa au e kalai estete. Ma nei fwile nai le lātou whafonga mai. Na i o tātu a inga. O woma e masani. O le au whainga aluenga ale atua. Ua tutofi i ai. Ma taase ai. I le tāla inga. Ia pia fo i le tau wa suasuina o le ipuvai o le ola. Nai ta mamtina mātutua na o mai ai Samoa, se e loi kalai estete, e le koe se e ai sisi mea. No nofo e ai o, ma maali liwa e ai o, ia ma mama i ai o le malulu tele. Wale o mai i lunga nei. Talo fai i alofa tele atu mo tau ta mamtina mātua. I la tau o lo ngā lulue, ia ma au na le fa le o le tamau a ingo kalai estete tala fa no le na le ono se lau tangata fa inga luenga ai silia le afo i la tau tangata Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika o le o piket tipi motu i le salalo le sapelu fa uma ngā luenga kon kalate e mana i fo la pena saupa pa pe fo le o le ua iai le meo le vaea, ai vaea ma le tupe ma tutongi e whaita wai le tele o tausanga sa ngā ruruei, ai masalo ai o iei nisi ua ova le taitolu se furu tausanga o ngā ruruei. A le atonu le winga ma le mafuanga wa lai o na whaia le whai unga le pulenga o le Alliance Group. Nona winga tō tele ia, ni tamai whale whasimanu fo le e tūwhatas. E whauai ia le fola tele leo le company o le Alliance Group. Ia, talo whai. Sfulma 5 minute le te ele tu lai ono o le kuata muli o le tātou whasoa ai mese poi o le Gagaifo o Faiva o Samoa. Whamalo ia tau tiute mga ruenga o le ua mai o le nei aso o lo o whaalongolongo mai lunga o le ala tele. Ia, se ikari se pese la auri. Fa feala ma ua fa ke ia ka mai ke ua la vera se si lunga le ala ia alofangia tau tai le tua se ia tato wo mo moli le o me tau no ul tau fale ma le tau ainga ma le file mu ma le saunga le mu ia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Alofa i lau pitanuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu ua au kilani. Mai mea o loo tutupu i le taiminei i lau pitanuu. E o i talafou ma mea o loo tutupu i tāmaki i makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai i le mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu i le tau pitanuu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane i le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le lima awha tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. Citycar.nz.
Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa e whaatotonga ilo mauta ini taulelei toi anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 555, o valu se lau, lua lua lua, 555. When you shake a radio Samoa, lua lua mai, washi shi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai batolo. Radio Samoa. Seu mai ilau manu se fuo le papato
Aile semana mea Aile o Italia Fai mai e tele o I au le sami Fai mai o a o le tali A fea ita mohani A e fia maua le fia fia Aile o ita A e fia maua se manuia Aile o ita E tali umona mea Tele anganga olo ona na mai Ave ai laguva ai Ai o te ta utino atu Ia, te whatalo whatu fo i le pa ia bawalunga o le atunu u le kwata murumuri o le tātou polokalame o le Gagaifo Faiva o Samoa. Malona ngā lulu e le nei aso o alawa whaasonga sa vene. Mana tua le upule nā. Ai whaasou o le au. Ai whaasau o au o le fiafi. O alawa whaasonga sa whengai le atunu u le nei aso le whaatinoina. O tau tiute ma Faiva alo filima. Avatu le wha māloa le atou sa vea ia marasunga lo uso atau i le lauli Isaac Paunga. Ngā lona ngā lue mālo fo le ono sai ma le lava papale e le whaingo fi. Tō a anga e whainga ruenga a wafoi. A o mai le teimi e whai ei mea matutupu mai pe whea pe o mea rare o tupu nei Canterbury. I la loa i Timaru. Ono se lau ua sauni e vaea. Tapuni le company o le Alliance Group. Le company tele o se lau ma le tolus fuluiva tausanga. Talu o na whawai mai. Oka. 139 years in the making. So you can say that probably 1 million people have worked and served in this company. The whalewhasiman. Talo whai. There's a history right there. E ile talo whaasoropito. O ile whalewhai ngā luenga na ngalua ili tamā. Ngalua ai malana whanau. Whiola ifo whanau a alatou whanau. Ngā lulue ai. Maisi lava. E whaasolo mai whapena i lea. Au ngā tūpulanga ma lea au ngā tūpulanga. Ia lea la ua tula i maile dei whawhitauri. O le mea mua lava. E tau ana tā pāma sila a oa. Mea e whaia i tūtino ne o pūlenga whai tū malo. Local city councils. Ia whapena fo i male central government. E tanga i sila. I le soifua o wā a fia o tangata nei. A wā. E mwhai ana tātou tala noa whalawa i tele le ngata lai kalais tete. Ai ono tupu maise mea whapena i lunga i au kilani nei. Ia. Tātou te lei lopo whea tua iai. Na paula leo le me whai. O le sosola lau tangata i Australia. Ia. A ngai tangata i Australia. Awanoa umana. Toi papa i al mata upulea. New Zealand and Samoans history. Tele a tātou whea ngai ngā na tasaidi. E ai ma le Protocol Act o la whea se lau fitus ful ma le fitu. O le tātou Treaty of Friendship i le nai, le awhiwa se lau onus fulu. Wha mamalu la ia le awhiwa se lau onus fulu ma lua ina ua tūtu o tasi lo tātou o tanu. Le alo ia le tula fono o le Protocol Act i le awhiwa se lau fitu fitu. Soli vai le tātou whiangainga o le Treaty of Friendship. A watu le waa ma le wha ma ioti. Tolu sfuru pasene po le tasi vai tolu. O Samoa na mali liu ma whioti ai. Wha whea i le ala ma le sami ma le vasa. O tātou te tai maunga ta maa i le teimi o le mau. Wa le la vā Samoa. Wa tau pule pule matai. Ali i ma whai pule o le aitu ma lo le mau atu mua ma pule.
O le a tātou tau. Io, whata whea inu ese. Māli liwa I lava inu ese le I toi fo I mai o lātou, pona iwi mo lātou lefu I le atunu. Tangata vale ina, le tama ainga I atu pōta misesi. Se furu lima isi tangata na whano o whaatasi ilo lātou soifua I le teimi lava lea o tau le lea, totoa, na langa ifo, ma whao I lunga o le lātou te tai, le lii, le tama ainga. Ala le tala mulimuli. Samoa ia file mo, ia o ngalo toto. Dea lana o le maau tupu o tamasese o lo iai. Ala le me o le fatu o ise maa lo lombi ai ma vavande ai ngo I lato ia sfuru tolu petu sfuru malima na mali diwa I le aso lea I pulu fana fita ma leo a New Zealand. Se vavai e le leango le mea. New Zealand has continued to insult our people and our nation. A small nation that were colonized by them. What a sad history for Samoa. No, o mai le afif se lau fitu se furu wha solo mai se tau mai le afif se lau valu se furu. Tuli tātou I ta I whau whi ai. Ale te mā lo o Robert Muldoon. O tasi nato ina e inu a malu I le. Alu le fono. Our now Robert Muldoon, Mr. Speaker. I have the phone of the line. Mr. Speaker. Tōli tātou I maile. Sei I maile. Ona o lea I le whinaunga. Ale tina ia fo mai le sa. Umal whamsinonga whai tu malo I New Zealand. Umal whamsinonga mawalunga. Umal whamsinonga o whina upea. Manatu Lord George Barton. Malesi fo yosi masiosi. Ole a avele mata upu, awa ole teimile na, ele ai se whaamsinonga o tālusanga ilo ma tālusanga a pili a New Zealand. O ana mata upu uma e ilo. E ave uma I peletania I lontona. Oi na maua mai ai le unga. Oi na mau maile unga lela butatu to tapisa nei no uma vai tau sanga fast food malua. Dantala. Samoa uma na soifua mai. Ile tau sanga le na. E a fave se lau luas fu mal fasa yo o ile aso mu moyan wari a fave se lau fast food mariva. O tau uma ele on tangata nu o New Zealand, although we're British subjects. We are British subjects. Ana o tau no mai lava I New Zealand, ole mata upu. Sui ato e Muldoon le mea. Sui ato lava mele whawai. Tipi mata I nā base ava loa e toi ave se mata upu e ilo se talu sanga a pili. Ma fi naunga whale tū la fono to ilo e ave I peltadia. Aisea. E le toi manatu mai, le tū tino tele lea o peletania. E kama I mosi angi usila I e whai. Tā le wā fia mai tātou. Le a se whea ngai ngana tūsia e le mālo leo New Zealand, ma se si a tunu o le Pasifika.
Na o Samoa la. Te le tātou sotanga. Te le tātou polonga. To te le tangata na whioti I whainga a tangata nei. 42 years later, we are still being insulted by these colonized thinking. E mo ilau leo toi whaapolonga tātou I pei o lātou whainga sawa na whai a Samoa. But we have been colonized over and over and over again through legislation, through contracts, through pieces of law, through trading, the economy, and the way they treat us. Te leo whai atu ina ia whaita seis. Ai o te manatu e te tai oe. I le mafua anga o la whina unga le whai atu wainei. Maua o mai tau mea. Ai la unga iei. Chris Hipkins. Le sa ave mparamia ma te tai o le vanga whai o le leipao. La unga atoa e la unga leo te la unga tuat. No la unga fo ia nafi ma le vaso la wotea. So, is he listening to me and what I'm saying? I o tono le mau te whono o le pār mene le aso o le nafi. Wha emo mai e tu yono. Le le whetau I o me o lo whaia le maloni usila. Ma le pāle mene o le maloni usila. Ai se a o le tau tufa ina ai. Wha amatalanga e winga I le waa lea o lo tulai mai. Le wha lave o lo ngoto unga ai. Ma wha leanga ina ai le ngātai whale. Ma le sio manga o le vasa. Ma le tala whātai o Samoa. Tāna me utou le whaonga ina ai. Le Radio Samoa ma le tangata Pasifika. Why haven't you made a commitment for communication to be passed on and disseminate information through Radio Samoa? Hui lo le le pare min. E paua le mea. E paua le platform ale siu fofonga o Samoa. Le Radio Samoa. Fa leo ai tonu le mauta. Ma o tala whenga I ma o te tau. Awa fo ISS umatato platforms, o isi o platforms lava la tau le upengta whailangi, websites, me pena. Se fonga Samoa tu sa pele se TV, pele se me penei e on lava langa e tuto tasi lana frequency. Yo. Ona ale. Taurunga la ia lea. I le vaa le wangoto I ngatai. Au te matua I o uofu. Au te matua I o uofu. The Prime Minister, Chris Luxon of the National Party, has said today, quote, "We have supported the second reading provided to keep the eligibility tight to just those only that were born between the specific period of 1924 to 1949. No descendants at all." O tō whafunga le saununga lena. A wa mo lia e John Luxon, e Christopher Luxon. Ea, tātou wona sai. Si tama I mea lea o tau manuia mai le whinaunga lea. Whai mō tangata ia. But the Labour leader says, Chris Hipkins, the former Prime Minister, says, we are throwing our full weight and support behind this Restoration and Amendment Bill. I love Silina. Isn't this how the National has acknowledged and admitted that Muldoon didn't get it right? He got it wrong. That's up.
Dawn Raid was an ugly era of our history, of how New Zealand treated Samoa. It was an ugly. O se vaenga puaoa male matanga, male au leanga. Iwa. Ona fōringa. Ile mea na whaia New Zealand ia I tātou. It is indeed a great regret. E nā, roto maulalo o i whamai whaifato e se ngā le albele whai. Tau tia. Tau walunga tu le so, tau whafonga iai i tala mai Samoa. Tala faule na sauni Samoa, whamole mole lava la uli. A e maua ifo tala mai Samoa. Lea na taine le sifuru lua i le so. Na o sina tolu minute o le tala fauna mai Samoa. O te fia whaatepa i eilo tātou o tunuu. Whatalofo? Ia, le nā tonua. Usi le whaafonga. Whatalofo le tātou o tunuu si mai le whaafonga tala tau longo mai Samoa. Wa whaino lau tele nei le li poti o tūlanga lo i aita mau ainga o tunu o le Pasifika. I le mai au se sa i di ilinga le whare tupe le rangi ma ua whaino ai tūlanga wa o te tele. Ni wha le tonu o a fi aita mau ainga o tunu te tasi. E ui e tunu e pe o Samoa o lo tūlanga le lei peo lātou te mau ainga e mafua. I whainga wha vae o lo pūlea le lei ai. Le wha so ina o na tupe maua. Ai mai se o le wha i titio ai ta lafu. Ia tunu e se furutasi o le Pasifika, o loo whaeroi le li poti le wharetupe le rangi tūlanga o iai o lātou te mau ainga. O Samoa le vaia ua valo ia le siitia le 5 le 3%, le tūlanga manuia o na ngā luenga mo le siitia le te mau ainga, i le tausanga fau 2.5. O le lua tausanga ua tuanai talu mai le wha mai COVID-19, na wha mauina ai le malosi o le te mau ainga o Samoa, e pe ona Samoa li mawina le tausanga nei 2.5, le wha i titia i le tolu tesi ma le 1% o le tau o loa po le inflation rate. O lea wha i titinga ua valo i ai fo i le li poti le valea le whare tupe le rangi. Le wha au ona wha i titia o le tau o loa i ro tātu o sinoo, i le 3% le tausanga fau 2.5. Ma o le aonga tasiai ma valo anga le whare tupe tu tono o Samoa. O ai tā lafu i whafu o tātou malo, o whaau au pēo na wha i titia, i le 2.2 ma le 5%, e fua i le GDP po le Gross Domestic Products o le tausanga fau 2.5. O le GDP o le fua leo le tu au whainga o tau o loa, i te tonu o le tausanga. Whamaile li poti o fua ali i o le malosi o le tamau ainga o le tātou o tinuu, ma le le mō tu si o le toi whaola po le toi tutongi, o ana ai tā lafu i whafo. E uina wha i loa ia tūlanga manuia le tamau ainga o Samoa, ai ua whau tua ina le li poti le tatau ia tunu umo le Pasifika, e au fiairo tātou o tunu ona sa ini nisi a wala e wha tele ina ai tangata e fia teu wha whai ngā ruenga a lātou tupe, e ala ini pisi nisi te wati na e po investors. O se whenua inga atu si tala i Samoa, maisi atunu o le Pasifika, masui o le official for the tupe le rangi Fiji, e ala i fisota inga whao na ponei, na wha i loa i le taunu unga o ia sa i di ringa i tamau ainga o tunu o le Pasifika. O le saru o le vaso nei na wha alau i loa i le lipoti o ia sa i di ringa. O le tonga wha sao i le fio anga o motaa, o stasi leo no fuanga le a fea le tupo sale sa le tolu mala na masiofo, pe a whaatino le porokalame o le nasi a singa taualoa mai i Samoa, po le state visit. E le ngata i nga whea lea tonga whaasau e le whai ngā malanga. Ea le nā u tau whaafonga i ai, i le first article le nā e winga i le tamau a inga o Samoa. Whea lao i ai, le whe eia i nei peini i ta i whau, tu lau whaafonga le tunu. Te lai tu vai, ma whai mai ua mati tiva le tunu. Ma tiva Samoa ia o ia. A lea ua mai
Le li poti le fale tupe o le lalolangi. Ese mai Samoa i le tele o isi atunu uia. Ua mai tauina foi, i le li poti na tusi. E le fale tupe, ma le au fai ngā ruenga le fale tupe le lalolangi. Ei lo ai le si i maua lunga le ta mau a inga o Samoa. Ai sea, pūlenga le lei ma pūlenga whaavai, whainga whaavai le lei. I want to draw your attention to this argument and this report by the World Bank. My goodness, ua whaau pēr, ona si maua lunga le ta mau a inga. Ai, ua valo ia, le pa le tolu pasede le inflation rate po le tau o loa e leisi se fululua masina. Le ala le vele fe eini fe me leisa mea ale balo fau o fai. Ai a tina e te tele nale le taitasi le miliona. E o ina soli whaavae, soli tu la fono, le whao ngai na e tupe e isi tu malo. A o lea lava e tu uave no iai, ia le malo ma le pulenga o le polo keti lea ma le minsta. Matalia le fautuanga na au mai i le loia sili. Eoi ina wa soli tu la fono le whao ngai na o tupe i lisi, tupe o le polo keti e tasi le miliona, ai ia ono sa ia. Wha matu upea, tupe o le polo keti i lea taimi ma lea taimi ma lea taimi. There is no other argument now. Leo whaafonga iai, ia lea tunu. Whaafonga fo iai tangata la tau te lango ina le chapipi. Whaafonga iai tu le epa, whaafonga iai i la tau uma o lo lango ina le nā mea. E ta tau ono tau whaafonga i tala ia mali poti ia. Ala e te whiu, e te musu e talia. E te lefia whaalongo ia i whiu i o talinga i iwi o mata. How embarrassing for you not to listen and to hear the acceleration of the efforts of the new government. Well, tau whaafonga lai. E o i ai tā lafu ua wha i tia le malo Samoa i le lua se furu ma le 5%. E lesi li pote sa veo li pote le wharetupe o laulangi. Tātou tāwalunga with the United States and American politics. E au tō whaafonga so o le mata upu le wha mai. E iei me tau o swing states e Amerika. O ana nei me tau o swing states. Mawhau le upu swing. Pe o lai te tā upe fo lele. Tā upe atu luma i, tā upe ange lalu i ole. E whaalue aku i, e whaalue mai i. O le si fo i ngoa e wha winga i tangata i o swing. O tangata e tā upe lunga le au pā. O stete ia. E le Democratic, e le Republicans. Pos whatei ta inga. E le tā ua tele i tangata nei o lātou mawhauwhaunga po o ai i a sui i e tā momo o e so e se pele stene. Pau wā me mana na o ai i a stete nei. Ia sau sa tangata o le tamo e i le tofi. E ta umai i a te oe. Le mea o te fia whaalongo iai. Mos whateta inga la. Swing states in the United States and American politics, these are also known or called battleground states. Whaalongo le mai o tau nai nofo i Amerika. Tau te nofo i nā e tau whaiti o mai a te au pēr o talanoam whaso atu. I le tūlanga tā ua o lau mālama lamba. I o puwhai o mālo, ma le atunu ule nai te nofo ai. O maua mai. Now, these are the states that those are sitting on the fence or actually swinging like a swing. They don't fully support the Democrats. They don't even support the Republicans. Because there are other people there. E istanga te tonu na iela to parti e ta o le Liberals, ia whapena fo isi vaenga o parti whao whai e ta o Conservatives,
Ia maisi lo tangata tūtai tō tasi. They are not a one-party state. A tō telefo la tau ele palota. Iri ke ngā mea o whai ngā paloka. La le nai tā ua I tele. I whato sina I la tau ia o I tua I vaenga whauwhai. Lana la unga, o le tupe, tā ua malau wholawhalanga. Ma le mea le a tau na whai pēr fo mai. O le mea lai whai e tangata nei I le no for swing states neighbor or battleground states. They can only vote on issues. Po o le a le vevesi ma le tele o mea, they care most about the issues that are important to them that will be addressed by any candidate for president. Now, mo sinamia, ia malama le iai. Mos fati te ingala, Iowa, le state o Iowa, tasi le swing state. Ta longo le mai le telo sa mol nan no foi Iowa. Pa wale be ke ye Iowa. Ia sau le tangata o le sui tauwa, ma whaapea mai. Iowa, I know agriculture and plantation is important to you. Yo, walanga o Iowa. O le tasi le te siri o na te tele o na whātoanga. Pa wale o mana o Iowa. A e whai mai, ia le tangata leo tamo e fia pelestene, o le a mātou tui nā tu le whaita leisa I le tau sili o na māwa lalo. O le a au mai I te toru nei, povi e sili o na le lei, ma whaatau ngō fie, ma tipi la fonga a le au whai whaatoanga, ma le au whai la manu, sisi ilo malima o tangata pālota umo aiwa whamai, yes, Kamala Harris, we got your back. Fatoa minoi, fatoa swing lo matama ia, lango lo malmena. Tato o ma le state, watasi le swing state, po le battleground state, ili tali tonu, ili meo whai ngā pālota, Pennsylvania. O tangata nei, e ngā lulue I meo whale whai ngā luenga. They work in factories, manufacturing different goods. E ngā lulue I whale ngau si mea. A whapea la e whapea mai ia nisi o le whaatosina le palota. Pennsylvania. We will increase the rate, the hourly rate, mō tangata whainga ruenga uma. Mai le lusu 5 tala I le 12 tala I le I tūla lela a mātou tūla I mai oa o le Palestine. Ia na sisi I fo leo 5 o Pennsylvania. Ma whapea mai, de lei Donald Trump, mātou lela a lango ina oe. Whapea nala meo swing states. Iowa, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Nevada, Michigan, Georgia, North Carolina, and Arizona. Mea nai ta'o swing states, the battleground states. Tama nai ti e lunga le au pāsi banga nā uofo I nātu, ma polo misi atu e stangata lo tamo e whai masui al Palestine. Lala nā, leo wawa atu nei, o le tele o swing states, o leo wape I whaalango e pipi I le tamaitai, Vice President Kamala Harris, aisea. O landa whaatosina le nā, o land campaign le nā, o la o whaatino nei. Tu sa pe malo o maisi stete, ai o tamane, stete ne ye iwa e te tau o nā ngā I eile whaatosina. Ma whaatala noanga, ia lātou matau. Ko stete ia e whaalue le tau penga. Mana nofo I lunga o le au pā. A whaila o e sa boa nei te whaalongolongo mai. E te nofo ai se tete, ni stete wato tele sa, to titi ale i se stete sa o Amerika. Ele o fia se lau sa mo, pe fia ni afe sa mo o lo alalai. Ya, bo umantu, ta ua tele lo tau whaalongolongo. To e lua sfulu ma le lua aso tātou wo o ile aso 5. O November, o le ai lo ai,
le aulo I le afi. Ma tau nuu ai I dau valo anga. O le a manu ma lo mai le tamaitai mea uri po le tamaitai lanu mo le teimu mua le tala whaasolo pito o Amerika. E a vea maurua I Palestine tamaitai. Just as I said during the campaign with Barack Obama, and I said this, Barack Obama will become the first ever black man to become the first black person to hold office of the United States as a president of America. Rofa mai le tua vai lua tusa su tātou manuia. Nā ona wha manatu I ate oe nei wha silanga le nei, wha tulo atu Samoa wha sinu tonu le nei, wha manatu I le tātou ainga ma le mawhtanga, le ainga sā vanga nā I sā sida. O le asutona I nei aso sifuru ma le iwa, o le masina o ke topa, lua whelua sifuru, o le a whelua I ai lo tātou ainga I le mauta o le sao, na fionga ia vanga nā ne mia, e le tuatusi numera fa Pem Ford. Numera fa Pem Ford, o le spelanga le mele nā, o le upule nā P-E-M, o le tamai P, e le se P tele. O le Pem Ford numera fa. I nai Avondale, i le se fuluma le lua, I le auli, tā ua tele. Lo tātou awai ma o whanga poto lo tātou ainga, ma sui uma, o le tātou ainga sāvanga nā I sa sina, whawhtai, lo senia o whawhtai se yuli, o muli anga siona, ia whapena le whailau tusi. Ia, o le talatu le nā ma le whaloalo, I le whawhonga tāpua I mai, Pemford. Pemford plays Avondale, I le aso tonai aso nei I le tūla e se fulu ma le lua I le auri. Ia, o ani malamani whaingatā, whātea I nuu le aina. Ai ia anga le leile atua I le soifua tautua, soifua ngalue, soifua au auna o Samoa. Ia ma le soifua ngalue, le sa whai nei, le aso le nei, leo nganga I Faiva o le atunu. Ia, mangalo fo I se leo, leo nei, ia. La se tautua o le tautamali I ma le tau la ulu I se upu I lau whafonga mai. Poto le tautai. Ai sasi le isi ia. Ia. Via le atunu, tātou whelua I le aso tai au I le porokalame muli o le neiwa I aso o le nganga I Faiva. O le fionga le tau da teito, ta leni, ta loto, o le au tau wheirai ma mafuta se ia o ina tālei tu lai se fulu I le poa nā nei. Le ia tau sa vele nei, wha soifu atu I le atu nuu ma wha manui atu fo I rafitele mo oe ria malolonga, ia ma tau mawhitanga, ai mai se fo I o si ngā tau langa o whai ngā notu le fiafi nei. Usu kako pesi. Manatu le mafutanga